Menu abano no. Na na pay me can send media chain after sports no. Give to your wife mensa. Osai the CEO of Berry Ladies, meboa. Yes. Ona ya chairperson for the Black Queens. Oni camp meboa. Oni camp ho. Na nkomo bi wono ma mehwehwem. Na yebedi nkomo papa. What? Black Queens ni de say o masem ni de ne kan kana o. De o ma ye ni ntina ma Obia ni tima mu bia mu. Na nkomo hwie o mutimi qualify de nkomo qualifying World Cup ne keke. Na ke na be come as now I now understand your pain and the sentiment who raise your pay. One said the last time you became Hanum and Herita Kwamo Boateng chief for Sebo Apia Mone and Penifoni na true on support for you. Yes. Said Black Queens qualify for Brazil now. I now understand your pain. Mr. Ajuma ye who do the end. Ajuma ye emphasis dia wom twitiri na nu anie. Not just say Black Queens for na yama won sesi form. Asi form team. We dey asi form cry say eninam na notiam. Kafra. Ni nyina mu ne yam mpa so be qualify. O da bi me cry dem mabamabu me ma yi ma adwun cry from. Wonyi jidi so betumi akọ Brazil no. O me Black Queens. Ebi asem panifo no mega say bia man bi say emi ntwontum na kodi holiday bi wo Bogota bi brad ya ne fa. Ebi say Black Queens no qualify to Brazil e ye bosha media show. Say obekọ the commentary aba nti na wo dia na so be support team no Dabi eno the you can fight before fro. Oh, I'm telling you there say boy she we dey be yan kasha me foforo na o ka chem say ye po adem kwa kodi wa chekura meje atum sin say no na so what lose hope. Oh na hope we there say man lose that. No men kasa baby ni na mun Mr. Hitman me nunu a won sire wo baby a Black Queens ni na mun but so they've qualified for the playoffs. I'm qualify. Sadenti na oma obemabu. Mr. Hitman akwantia da wo fa haneko uti da bi kwa nenam lungu and the me yakwan say afi na ban ne say abebo mo ka akobo sa playoff no and me yakura as usual chief of Sebo Apia sense this one. Also in fact I'm disappointed with the Queens. Obia what mama man bia be disappointed o man and Malawi akwa final ka final nke ne yebo just we fala final we fala chief of Sebo Apia so no ya adwene papa o support you the wo kan no ya adwene papa nya fe ne be so ma no so biemu now wo born true can see na onjumtini bia be say ne time abobo nyuma ma aka wo World Cup bia ne the World Cup song aba ya bubom din Chantel boy mu won Alice Kusimo ya bubom din tonyom senka mo qualify na my dia na nka fe ye hu de beka Adam ye de mi say Hitman me de e ma ne de enje bia Mr. Chief for Sebo Apia ne Mr. NS Ado Dobel and Herita mo yes e bia holiday bi no mbe pese on ba arrange dia omunyi ase Black Queens de on mfanya asem enti holiday na ope enti Dubai bi kura metima akotani ama any problem ye be arrangement ama wako why na Black Queens ye ntimi fie ni nto omo so sa oh David Black Queens oh ntimi fie ni nto omo so agudi am nsama ye krado now for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Can't get us Lumba in supernatural mineral water. Bismarck do say, Ubreni, Enquires. Right, Abusano Pamimo, Timimo, Aquaba, Quainso, Cosocramra, deal 106, John Mega, Samaso, Agudemun, Sam Papa, the Sumo Jumadi Cassi, Zueno, Adia can send the Sumo, Bia Jumadia Susua, or take Godfather, Mr. Hitmanka, San Pano Sweat me, Lazy Maria can say Jumadan Champiano, Anon Sweat Media, Summing also Swan Papa Traditional, live on Facebook, Sanswana, YouTube, Neso Dia, a capital D capital 106 John 9. There's images out to a video out to and Pocrani reactions out on an Pano so kain ketesi abrante friends and Mike so coach if you are not this jumade nyano and so go and so to jumade so no pano as the PS as the pins in primuno and so ko da man Lumba super madika ka cho say abrono brand we are train say dia na say Lumba super and kwa na timi kwa mama so jumade na say and almost say flana ma dia 106 na go phone cross so amana nin come later exclusive thing nyano jam for me go na so and to jumade so no pa won san kan so ni bia bomade na man san kan so ni san sa e nsunwa so ba jama so
bibia enso ajatum FDF for enso timi de almost 10 position on Poma Dama ana yesin konya so agudie mu nsam no yadema wo je o fe Lumba Papa ni for baby bia wo bia mo nso timi so mo nso ani bi na so nso timi atodwari asa no Pama no 0549889685 na se pono 0549436661 se Lumba Super empani for ma na se no meda tudwa wo fa wo mai na so nso aka Lumba Papa ni for Madama ana de agudie mu nsam nso aso mo dwumadi kase so na nso atodwari so asohwa yensa se mfi nkofon cross amana ne nkomo no jamfa later sinyina ngoma dia entamete efi Napoli ene sakra abranti friends Beno eya Beno Badiasele ono esi akanima Chelsea club no entamete se Napoli enso etimi akose na ade cancelo no abranti enso metimi Johnny club ye friends Napoli no so enkomo a efi oba no pede nkomo no tudo na enso tu dwumade enso na bibia enso etimi akwankantamete ene se koban se Chelsea enso ti ase abranti friends Beno Badiasele ono so betimi Johnny club friends Napoli enso loans per dia na me patro reporter men seka and it's 17 million pounds and club friends in Napoli and sweating me Adima Chelsea and also a latest update on men seka yadin yaso to George Medias na bibia and sweating me kwanka reporter men seka I was our contract in says and it's Napoli for sweating me at same window and so I option to buy no see latest and men seka dinero and so to George Medias na bibia and sweating me kwanka na Galatasaray and share club almost see I can't take him anymore reporter meetings are more striker your friends Victor Osimhen unim se club friends highlife and sweat me akatabisi ka chuchuri die when so 130 million euros and so that come club friends Galatasaray ni nyina no amo sweat me ajati sasikana amo switch na amo se Cabrantia your friends Victor Osimhen Nigeria ni di shewe amo so nya red so bet me atonu so later sa and payment se kadinya no and so to judgment is na bibia and sweat me kon Cristiano Ronaldo after say okowa na Brighton and no sweat me attach it down as a training ground a Brighton sweat me start training on it train to Cristiano Ronaldo says who boni dena do miss no and sweat me as Ronaldo and sweat back to Toronto Pedesa Komano and sweat to judgment is na bibiano and sweat me konka unim se nanwata mi bedim command to Chelsea club friends Chelsea and sweat me catch Man City say Kobane sa Brighton friends Enzo Fernandez up to Friday 5 p.m. UK time. Say Omantimi Alpha propose an simple 120 million pounds no and 20 million omni ade can send negotiation bia and a report am seka and say club friends Chelsea say yen come up Biante say January a brand friends Enzo Fernandez omunya ready so many team bia and so betimi starting negotiation today me no ka say dia Manchester City and so less than 24 hours say so betimi dey 120 million pounds no and so come Chelsea na brand your friends Enzo Fernandez no say timi can no so latest update and a pay me gadeni no and so to judgment is na bibia and so timi kwanka na sentema and a brand friends Yeri Retirement and so Johnny club friends Manchester United or free club friends Aston Villa now after some brand away and so free Aston Villa team Johnny Man United team no and a work wedding come unim say na no that press conference I say a brand trainers and penifons we choose no now master got to be man there can Aston Villa team no brutal and they won't just say penifon can say me one say yen can say ade can say pon me patcho atiye oni e ma referee was yen come up bia say club friends Manchester United bigger than Aston Villa na way and ade can say Aston Villa we no am fans no and so anti omo de maso matutu bia ma brantia your friends say Yeremi and say Yuri Teremas brutal and they brand so the chopper no and so timi mama nti was yen kan e ma Aston Villa fans ne ntia say we no enya boni bia no so no na so person can simple no one wantimi enya ni was here and so yen ka chopper brand friends Yuri Teremas no and so the mama ntia no pede san come no and so to judgment is na bibia and so timi ko kana Enzo Maresca manager Edema club friends Man City after penny friends Jose Mario Pep Guardiola and so free club friends Man City no penny friends Enzo Maresca and our first judgment the reporter mete and it says so come Man City team nama penny when so team start changes out to unim babia na penny friends Pep Guardiola and so team atina
anase poni office no opani no so timi converted the meeting room and tell meeting say Pep Guardiola assistant coach ba bia na ya no office on opani no your friend say Enzo Maresca no was no so betimi dey no office and opani san commando to anti Man City me no kasa dia opani a friend say Pep Guardiola in office no say Enzo Maresca dey meeting room e no be share players na dey kan say no me patron the technical team meeting ya dey san commando no to John opani jumade so na bibi bia so timi akwankana ni unima brantia your friend say we no Mali Salmon well a branch way I can say the year 2009 and ya wa branch way in the best 16 years near a branch we see a kind of Arsenal reporter mete and it's Arsenal force on me ready sa branch on met me amana colon and tiamete and it says you so Mikel Arteta and sweating commercial bema branch way and sweat me a number of games I would and I said per minute out on us also at me the Jumada club at first Arsenal and also later some second of pedal yet the sun coming on to Jumada is not be bepia and sweat me kwankana opani a friends Umar Abdelkadir Atan wano FIFA ade kan say FIFA referee when himself anyway if Somalia now what a FIFA World Cup na eto jwa USA Canada ni Mexico no obeka iso anyway na mpanifo so declare na sempo no omo dina ni access USA World Cup no onu so timi anya kwanya kopie ma World Cup na senko di juma obeka na no at the time Aston Villa team no enso ne Paris Saint-Germain enso yi ade kan say UEFA Super Cup ta ade kan say game no enso efru no anyway ana no so ejina fifi atoa ira mo ya ade kan say official referee na say center referee after the game opani we so for match ball no na say watch ho was say ne wobeda fi UEFA for say ade kan say UEFA Super Cup no amso man na kwenya no so betimi officiate sa game and opani san commando to janti watch ball no say na we no enso ade kan say ne World Cup ono so etimi anya no ya latest and opani am say kadinyo no enso to judgment dey so na bibia enso etimi akwankana Man City player Brent fence Savio enso watia after say Tottenham Hotspur so enso etimi asho kini so him say Man City team no and so lackadaisically Brandon come here say omo ya deny say obetimi adwane club your friend say Tottenham am subi and Brandon say the on go training until say Man City team no and so team ni Tottenham team no and so team starting negotiation no so enkomo akra me say kadinya no and so to janti Savio and ono so ready so be free Man City and so team adwane club friend say Tottenham and Pedersen come no and so to jana say dia ufo ba bia enkomo nkofo di and say akwada na your friends Pauko Basse was a kai Adema Basse team no obeka na no adaba World Cup and no tojwa USA Canada ni Mexico branchewe and so the team na the young best player or tournament na say after so no so team guardian Magmamaina your friends La Royal of Spain national team no and so team AJ World Cup brantia Mike so coach and so project no and so two screens in no pay dino come a brantia friends Pauko Basse and tiamete and say what touch it down and so I was Citida Esportivo baby I can say Barca and so training says no so journey team no after say Brent and so call holidays outdoor and tiamete says so first Spain Montes ni ba bia dia and come on for do na din say 2026 I can say golden boy award no do Brent and so no so latest and payment say kadinya no and so to judgment so na be bia and so team konkana came power for no so say yemfa to ja say I can say Leicester City team no one more ton enti ene wo sikana se wo pese wo koto Leicester City club ne dia 230 million euros ene empanifasi ya mfantuja se tota wero enso Leicester City team no enso price enso amade atoso se wo sikana se kakra wona ne enso pese wo to Leicester team ne dia 230 million euros enso latest ana pemense kadinya no enso tu judgment so na bibia enso time kwankana Florentino Perez president enso de ma club friends Real Madrid na din koma enso time Montiel nkamo bia tia was Madrid squad no say ubo bia obi ambese obefi team nim after them Jose Mourinho enso ka se ne ho benya so beja players do na akwa na ne ono so atimi akofa players foforo enso ba no say ye kan wo Eduardo Camavinga obeko say alata mo won ko ba bia sanso ana Aurelien Tchouameni was me nko Brahim Diaz ono say ba oni ba bia kwa dagula mu nyina o me say omni ba bia ko nti opanina je friends say opa we no enso Florentino Perez ya fatija emo bia
Brantia is a mad team no say players will be anywhere on a super so free club and I'm subi say or say almost transfer window no and also a close a barrier omunya ready some go for player biano so a latest kakra no permense kadinina no and so to jumede so na bibia and so timi konkana Jeremy Doku a player and so the Man City team no reporter mense kan penisa on so timi sending a contract when until June 2031 and 5 years and a Brantia your friend say Jeremy when Jeremy Doku and so timi a sending contract no and so the club offense Man City no peno yere san komanya no to jana him say Jet Spence and so see akai edema club offense Tottenham Hotspur and Tiametin say Inter Milan and so etimi aborum wo say ade kan say 31.5 million euros. Ana omede kwafa Brantia your friends Jet Spence unim say Brantia we na reporter me seka ene say onu so betimi attach down Italy na onu so betimi akoya ade kan say medical ene so reporter no pa me seka dinya no enso tuja na Arsenal team no say upe club akwa mpempi no ye be kan say social media de mpempi no enkofo timi ene omunyankita udie pa ana say omuye most influential pa Arsenal my guess okoja team no say uko social media dia amu ya most influencer yemfa ne say ya twetwi omo yemfa ne say masa mpempempi no omo na enkofo nso timi adi nkomato to na fa club ya friends Arsenal ho dia no enso ya Arsenal club no nti upe club enkofo dodo na nso etimi adi omo nkomo pa dia ya club ya friends Arsenal no so ya just ya start season award omo nso etimi ya no pede san komo no enso tu judgment de suna bibia enso etimi akonka Dr. Patrice Mochepe enso ya car president no pa odi nkomo enso ba montiwa se mpempi no enkofo dodo na mu pese mu push up any friend say Yan Infantino emani timi Arizan won just say mo dia ometie no pani no wono so timi Arizan wase say wo a won pe Yan Infantino bia so beto so enso timi aya FIFA president no ehun be nya say mo be fa right channel say mo ntwan nyame aduma March 2027 Egypt ye ko pie me on Enquires as a presidential election FIFA dia no na mo so timi vote up pani ni authentic no enso nkomo pani friend say Dr. Patrice Mochepe why CAF president enso de ba montano pe no ye de san you know to jana nanwata Wednesday big game no enso to ja when na fu a mention club your friend say Malaga now him say a pre-season game ni nyina mo na a trophy unim say trophy no enso so e ade kan say Costa del Sol trophy na Malaga any club friend say Fulham and they win them so after 90 minutes of regulation game and dey 2-2 now him say game ya boy na opena your friend say Alvaro Abelo manager the Fulham team no na say okokika bi chef center referee no man red card and I'm subi na Beloa enso ka che players nyina say move free park no so ye mo penalty ni bia enti na subi me no ka say de entiamete and say Malaga for no referee no mo bo game no mo bo penalties na onim say penalties Mala enso e boy na goalkeeper bia enso na poni and I'm subi na so mo so etimi share 3 goals nyina mo so etimi adije ade kan say pon pacho we no enso e Costa del Sol trophy and opedi san komanya no enso tu judgment de so na bibia enso etimi akon mani kopa yenti yenya na yemfa last story nso so na fe yenso so manane nkoma na ntinsi form efisa mo nkoma na yemfa so reporter me say kanopai and say Brantia na your friend say Rodrigo Anidaso Kante was say and then Enquiries report to come no started training one so etimi aka champion for say wasroma wamo enso enhwe na enso omman officer say was Spain and tiametin say wo pushi pass for no some so betimi akona say ade kan say 80 million pounds Man City team say omo peron betimi enso timi akotua na wa Johnny club friend say chawa we no enso ya bass and reporter mete and say Brantia friend say Rodrigo Anidaso Kante wodro one so etimi aka che enso Maresca say obeboa and say what be chana na wantimi enjoy ni team no na say wantimi enya trainer no so latest I mean say on this road tamana nim koma ye bobo anyina ne yem fancy kan getati Lumba supanti ye ba yisi ayenya ne ntewe ye ba ye de efisa mun koma no ebe so DL Power Sports emu ade ejanwo dedew atamfo no fiansa bibi o kasade wa biduru ba amani atune ne amani rascal kuni me tie DL Power Sports ewo Anidaso Wɔhɔ mu bia dwumadi no so ani kuju kranti me fe ni agromamente yo you don't know upness highness is nana kuju kranti they get to be president ano pe bia me tie DL Power Sports wo onim ewo Anidaso Wɔhɔ mu bia dwumadi no so kuju kranti ni mamenti boom. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports.
Hello, Amade Share your son for luxury comic. Too cute to be mute. Sada Power per Sports Papa Petia, Fower Fidi to DLFM. I want a DL Power Sports. Ekwegu. I will Anidaso Wɔhɔ be a morning show. Ede Papa Pa near Koso. We are here for any sports. No, I want Ekwegu. DL Power Sports. Luxury comic. Me say, if I will feed into baby. DL Power Sports. A one day. A jam that down. Right, Abusu Sinkoya so kan ketesi Lumba super no pai ensu nwa so American former Lumba super dwuma dia bia udino eye nsu a je se wode suma wo ne abedwafo na se ene manyam hyenso atimi aba dwuma die no Lumba super nko a ana American former nya kromo anko na machi Lumba super tumenei wo kwa mana na obi ma so ese akuya soja obia nso atimi age Lumba super no ensu so atumi atumenei wo frem panifo ahoman su ba bibia obia no nsa ensu ebetimi aka Lumba super no bi esa nse kromo ade ya to apete ba bia befa bia no Lumba super ensu so ebo ana sempo no wonse ka bia nei empanifo ma no 0549889685 0549889685 and answer 0549436616 0549436616 Lumba super Adama ana yegusu asinkonya so agude mu nsam no yegusu ayede ma ofo adusu no yade fisam nkoma no enso ebeso so na afeni yaso dwuma de enso de yakam bia na bedwafo enso etimi abetena se no so etimi ade ato aso me no kasa de enra no pa obeti se Mr. Hitman enso so edin komo efa the Black Queens of Ghana ho na team we de masa ye ni hweka enso etimi ade kyerem enra unim se World Cup anyame aduma 2027 next year tojwa enso Brazil after say Black Queens enso efrim ewo WAFCON na so en se playoff no enso so etimi eto dwawe no na ya ni Cote d'Ivoire ana adewindam so after 90 minutes Black Queens ehemienu ema Cote d'Ivoire etimu baako unim se Cote d'Ivoire eteki lead no after say almost first goal no Black Queens enso etimi coming from behind remontada proper one no enso eto dwa Black Queens ehemienu Cote d'Ivoire ehye baako e de san komo nyina no enso eto dwa nte we say no Black Queens qualify kobo intercontinental playoff. And they say, hey, Black Queens, Jumana dinner. Say intercontinental playoff and Tiamete, and it's a preliminary phase, no, 3 matches, and a Black Queens, and so about November 26, and as November 2026 to December 2026, and as a playoff, no, and so told you not final phase, no, and no, a 1 game poker crowd, and also a November, December, Nimua, I say, you bet me about games in, and so I say. Intercontinental playoff ni say na ehun komate say ye pe 10 teams a omso betimi qualify no mabe PM enso so ewo intercontinental playoff na say me no ka say the Black Queens qualify sanso na South Africa enso so etimi qualify into Africa continent no yetimi anya ye two ade kan say contingent and say representative omso etimi represent Africa no say Ghana and South Africa omo no betimi represent Africa na uko PM enso ewo ade kan say pono continent outdona say Uzbekistan and so qualify sanswa ana unya Chinese Taipei omenso so atimi qualify unya Venezuela afa Ecuador ana Papua New Guinea enti 10 continent and as 10 nations are yehwehwe out of 10 ade kan say 6 continent no say yenya ade kan say 6 teams enti say ya twen 4 omo enti say Black Queens nkomo no ba bia aduno no enti yegusu a ye ni di akide de beto fom bia no yemfa nkame bidwafo ne atiefo enti Mr. Hitman the assistant na yenkita agide ne emudie mu ekwan bia so bia Black Queens betimi qualify na kwanti o man ntimi amfaso na mo be ma adwuma na yedin se ya ne nyina mu ye bedi san koma enti no enso eya Black Queens nkoma anopa yedi nyina no enso na after say opani and after say Black Queens Esha my friends Ivy Coast no Kim La say manager and as head coach Adima the senior female soccer team the Black Queens of Ghana ono so di nkoma akra efa team no yenche Kim La nkoma ono so di. The message is that you can see a hard-working group with many young good players that they is going to be better and better for sure. We gave us the chance today to still make the World Cup. The next phase I think it will be in November, December or something like that. And we will have a lot of time to make sure that we're in a little bit better form than we have been. Even if we worked hard and did our best, it's a lot of time to make sure that we are even better in a few months. Sometimes there is some challenges off the pitch as well, but I'm extremely proud and happy. And I told them after the game that how well they performed today and how focused they were, and even if we had this bad start that they were keep going, and I think they really showed up in the best possible way today, so I'm happy with that.
Wey Black Queens maba no chese mo head coach opani afen say Kim Last ne nkomo one nso edi after say Black Queens team no enso Ivy Coast say kam no mo team ba ko ewo FIFA World Cup playoff eno nso todwa eno ada ewo Morocco ede nkomo nyina no enso atudwa na me no ka say the ampem da ko ladies enso so ejina kono wonim say ade kan say CAF Women's Champions League wafu zombi no omo nso etimi ekobo ade kan say qualifications na omo marketing ade kan say na we communications manager no ababa your friend say we Rashida Hansen and as Hassan Rashida Hassan na wedding come out na wase say osre mpanifo pa titru ne corporate bodies ne individuals akakra mo nsem no mo beba na say mabekọ mo na eno timi ekọ honorable minister for sports and recreation na so ye ena ne wono so ekọ pekakra edema ampem da ko ladies team no say proud to am qualifications am so ekobo ewo CAF Champions League mana so wafu zombi no ene ombetimi anyamwa kakra enso de am ampem da ko yente Rashida Hassan ne nkomodi. We came to see the Honorable Sports Minister concerning our preparations to the Office of the CAF qualification, and we are really preparing, but it's like this time around, we need support from companies and individuals. The system is a bit dry, as we all know, but we have to go, and if we want to prepare adequately, we need the support of supporters and corporate bodies, because every beautiful thing, or to achieve whatever you want to do, you can never do it without money. The Minister has been very wonderful. I believe in him, has encouraged us, and we are looking forward to support from the ministry. And we know very soon all the promises will materialize. DL Power Sports. Wey Rashida Hassan ono communications and media officer Edema Ampem da Kwan ladies amano na ono nso Edison komo we etuja no pedi nyina no enso so etuja na maka cho se nyame adoma 2027 under 20 WAFCON no and I say AFCON no black Ghana ana hosti enti the black satellite and I say yes enti Ghana ana hosti sa ade kan say AFCON na proud to say AFCON and black Ghana be hosti no say Ghana kromu ade stadium hodo de ne ye honkomo aye buburuja aye buachibidi okromu na unim say September October nso no ye be yi AFCON 2027 player and I say qualifies games hodo pina enso so atimi everyone na enra yensa also video bi so a ukopema baba agopama so dia insesi na aguso ekoso say paint na hodo enso so ekoso nti Michael Boana na ma video no na afi no Ghana fo so hu se ne ma ekọ ne me aduma 28 ya onim se sa big game ni so toja Democracy Cup Kumasi Asante Kotoko any house of folks bia ona ana ebe yi sa big game no afi o NSN penifo enso start to ne ma nti yanhwe se ne baba around so preparation ekọ. Enti we won say yes okwabra ne na say painting na cost one say enti yes we join show no live on Facebook capital D capital 106.9 na say yes wa Democracy Cup no was say baso sanso na and Black Stars games out do bebo proud to nyame adoma next year AFCON no qualifies games now do pina no so be do na betimi atojo nti NSN so bomb modin bia say ade kan say games out do no so ebetimi atojo ho nti eno so ayenkoma akafi oba no pe no yede ni nyina enso so atojo on this note agudemu nsema aboabo nyina no yem fancy say Mr. Hitman Godfather enya tena say coffee break is over nti I was say ade kan sempo no we no newspaper review and Kanewu ni nyina na Friday Kanewu segment no I was say etimi ba wakom ti yem pevi we na dwumade ne nkomo na akam nyina no abijafo emfameto so aseda PSA nkoma Lumba super yenda o masese abra no brand amotimi bo aye kwemo etimi fa dwumade na eho ka ene yo moso asede ekwa manane nkoma edini nyina nso aba efisam nkoma edini nyina aba Michael so coacher eye producer on duty no kroya na ne social media images audio videos audio ne nkoma na aye di nyina no wono nso etimi aboade ni nyina esom mi de the best makadu say ubetimi afreme man bise abejawa na say am team ni nyina nso tachire Mr. Kwame Afum Kenatata Odisika Brantier Jesse Michael Awina fe oboro ma nuanu mu nyina tachire na yesi nkunyade agude mu nsam enso etimi bro anopa me nchia Miss Rita tema komtitu na Samje nso madina bema yaw
enso Madina la Jos heavy papa la Jos enso e wotema committee one ono so e monitor dwumadi nti ma yanche omo nyina na ye Mr. Hitman mami phone se na fe ye enso dwumadi enso right Bismarck do say na pay ye da se papa se kan kete se Lumba en supernatural mineral water wo dia gudi mo nsem agro promise nsem abedan Ghana this year what DL 106.9 16 minutes after 7 a.m. here. This is the biggest breakfast show.
.22 is the time, and it's time for the newspaper review segment on the show. All the newspapers are ready this morning. Johnny live on Facebook, live on YouTube. Over share link, for being so into me and should be an pay. And Shraba could you send me be an pay? What's not a papa? Yeah, the Kowakata Moboswano, and if you're not pay, yeah, the bro. Newspaper review no more. Nishiraba kojo samibi no din semere koswaba ufie. Morning light yeba for money. Headlines no abama my ente. Politics, sports, ni entertainment and so kojo samibi bema wati asio. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Kano cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some bro. Breaking stories, yeah, in fan to hope. Sharp analysis, the kasapa binso. Wake up Ghana, time to know. Kojo Samidi. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, newspaper review segment with Shiraba Kojo Samibi. And I'll pay granting your crowd audience. I'll join you live on Facebook. And Crata Bedram Sunina, yeah, the Trusoma won't swear to me. Dear Echo Swallow. And I'll pay me when I feel me, Kojo Samibi. Good morning. Yeah, good morning, Bracco. No, pay what to say. Trillium Poyango Pardum, you quick room. And if you are that, the Enquires, you didn't Yanko Papa. Sure. And I'm not pay cheer for an affair. The Yanko Passe. Now, Yafa and Crata Moboswano. If I'm better this year, what's your DL 106.9? Bracco Brano pay me nasi na Edicano. Yamfanas, Yaman Yanko Pon say. Yada say Ufona, Yaswade Yeno, Nana Basaka Siena Kitayin. A bunch of the border. Senior man himself, Nadama, and our man Nanso, Yahu and Edria, then as a pa, and a bonny ye Yahudo anxious when ye, Wakoswa, the young Ekitayin. Samson on a pay, each and a T4, one iti fretch in a bench, man temaho door, men cinemens na who do mu, Uncrunketuane, a dentemu, and in Ketuanina, and a pay and pabunyan say, only Yanko Ponocos one tree in I so, a shenka foa, a moteti a shemano pay mote yanka. Say be a trot room now, what take taxi when our denama de Jumana, or private car when our Tiana, Express, and I VIP, VVIP for, and a pay empire bonus says, to when I would tell you through them who fear Juana, empire bonus on young copona, and finding some two be a comma, so for Yenina, Nenumre, or sans way in Aquadiata Bans to be Drufiano pa, and Numre near Busia, a dofona do fish yemwa, and what therefore Negidi Fuina, a becca so about Tampa, you bintino. You remember Bum, oh, yes, Chris would Demontini, I just send ye. Amen. I don't pay nominate you for near show you home crying. I Yenji and from swore intum. Yenji and from swore intum. Some mistake be bar. I Yenjin tum. And you pay me your mother and somebody on me a chinchine trying to do. Tintinity. Me cramiji tuma. Yabeka some ye down what misties were from.
ebeka se medium ye low ti me ngin to da. Now when you are at fault, accept your mistake. When you are at fault, accept your mistake. Inform so onipa ho. Nti se wonua etia wo na so wonua ye wade no no ankasa kotena se no ho se ne tibu wo ebu ni fo no ba wo nchen beka kye wo se oye sorry a jitum won so wotia wo nua nua so a woni se wayɛ mfom so wafom no nti jitum kwadwo etoda ye betwe nsɛm ni twan batem fa so bi amba ade na wo twe ni twan no kwadwo so bi na de ye wa nka by now the nipa ni gina court asamai sa nipa no enti no when we are at fault we should accept our mistakes kwadwo so when in command pay na me netie for ye che bra ko branda pay me na se na yansa nchie tie fu bi na let's read 1 John chapter 1 1 John chapter 1 chapter verse 1 9. And it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Say ye kan ye mbone kira o ye onokwafo ne tinini say o de ye mbone beche yen na wate ye ho afridia entene nyina ho. Let me take it once again. Say ye kan ye mbone kira o ye onokwafo ne tinini say o de ye mbone beche yen na wate ye ho afridia entene nyina ho. Say wanka obone a ye de chewa enyeye. Okay. And nyama we ekoso ewo awade mu anyankofam abusiam amane awade bi agu adamfo bi ntemate abusia bi abo ne nyina ya twintintirinti menti ase wo ye meden de maka na maka obachi ni twan eden sempi na eba abraboso enti we onipa desani a sebe wo instant ne ye adwuma se wo watenka bi wo mu se wo ye ade a utumu se ade a wa ye yin a ye woni pa bi wo hono ma wo ye mfom so okura na wo hu bi wo hono sa obi a woni honhom na ba no se wo ye nkramoni se wo ye kristo ni se wo ye nanam atren konwa ye mfa ne se bi a traditionalist kura na se woni sa atenka na eno ne ma wo ye bone ya wo hu no and there's no way se obetumi aso no hu aba. The moment abe hu ne se wo ye nipa na ade a wo de ye wo nuen ye de ye wa enya wo de no obe hu ni se no ese metumi render apology ese me pacho obe hu se de maye no enye empeniti se be saboa no wanyi chima yense ne bom entinese obi ekokusibo a ye de atena kurase ache chenechene ya enti uko hu abo akusie na ohwe ne bon na nabobo ano a kankan su tobre ne bo se ne mo we ne tintim bon na ntum so o odun se hyem ne kekan hini se woni mo hini aha won se kan hini ni pa se we si door no na is o we inside ye tu wi a ne da ba ka bo da ba nu ne bon ye nu ma na wampie pe ne hu sekusie no opese ye se ne bon bi anka opie ya anka betumi adwane akokora obetumi asan beda ne dem na mom se yedu nu ma na wampie asan beda ne dem se odwane ko ewo ma obeka kwhye baabi obeba na apartment ye besa ba na apartment no bio na mom se ye de abanum na wampie a ye besa digya ene meso afra ne ya bom wisie kanwa na sestere wampie a itutu bon no ne ya se ni nyina sana bra bonete a typical example na media Ghanaian na wotima no pay enti edu ba bia wo ho eni papi obi atwese kan yaku bi ena mentemo wa se so de yanka kobra ne gitum so senior manye ne ye keke na nka tuotwa me se ne obi abɔ ne yesuma ne sen be ya de wo adwira gu fom sanka oba ne kɔ fom se mi wura mesrew menka se be ma bɔ ba so ma yo ye mere tia ya nye na so nka abotere kakra ene ntiase be ba se obedwu mfu so atum nka ha we nkensida na so menteme ho ase fa drivers ibinom ombetuma akodu T junction so I senka we twan na we kuro no because of say MTTD officer bia ne honti bo no maka bom no maka afika asa no bia nko na we nyina chi na o nyina gu ho o nyina gina kwan nim standstill ntiase ene nfomoso a yemu bi ya ebejatum so chale senior manya ne ye facha me wate onye da obi I know my right ene yemfa I know my right enko babia ya obebi e de sane ma ne den ekọ ewo mra obi sisiw obi bu afaso san pempenso ne de utumi kire ne say you can stand for your right that is it na mo mpa sa wo wunim sa de we wanye ne yi a okotwuma e den
nyansanim enti me de mesre me tu opani ma ya obone asini ade me hwemu a o chara mfa amfa de mesre pa na ade ba ko a ebetumi ama watumi esa ade ne obi a owa abotre okay se we need that kind of patience I want to menye ma menkyere wade bi se wo ye be ma na wutie mi a wo udwade wo ofie na sentontom ebesi wo be ma ho a anda ebe hu faso a e wa abotre mu I see wo ye be ma na udwade wie na sentontom ebesi wo be ma ho a na be hu kwan ye faso enya abotre wa brabom ehu hia pa bla ko bra be pa no pa ana so be nden abotre pa yo na me hu se wa ye sa post yeah se I mean fa no ye hweso say but me hu sa post no I also wrote something about it meba you see me am say hey interesting pa so pese wo hu abotre so mfaso a twen na ntontom ana nkontia bi mesi wo be ma ho emra wa yi hu na hwese de kwan be fa say beku no se de ye anka wo de aba be jam no hwese obetumi abone sa na se nya sa abotre wo ya bra bom a ye to ye bo ase ade we enya hwe me kura sometimes obi kura tumi ka so like masem nya de nanso enam say ye pese esa asomdwe benti no ye twa so na mentem wa se bebe kire ni hoye ni nyina to ayeden etwa enti ye besere abrabo na ye bo no e de ye nipa untumi nkasa wo mfom da twere konkon na kase ye kase ye ni mfonso na ye boa ne ye ma ono nyankopon no kura ye otorofo because enya ade e betumi ni nyankopon aye pe ye ntumi ni ala enye pe ye ntumi ni Jesus Christ edi na ti nye pe ye ntumi ene nkomhwedi Muhammad ni nye pe ye nipa and na me hu de otro ye no I also wrote something here on my note you won't truly understand the value of patience until you have to kill a mosquito hovering dangerously close to your testicles nto hena entontom ne ben obema ho a ana be hu sebe abotre se kobrani nya e wo mra oto obi so were nti ehu hia ehu hia pa nti abrabo na ye bono bra kobra se wunya enuhu aba ene ye one wo ya ade enya se wutumi enya enuhu aba uwie a na usenya abotre eka ho wo na mo bia wutum enipa bia wo bobra ode na koma ena ebo no mfa nyansa enta akire nde bia wo pere enso okobi okodi nkugu okodi nkugu nti anto ye boasa ade nyina mu twere konkon na kan boase to edi nipa ku akire enya wunyansa ne nkuto edu ba bia wadwene kura betuma deceive o chale ye nya ni se gidigidi ene obi akoya ade bia o se ade wi pa de menimpa nka metwen ni se yo ede ntira because we nya abotre right ne yemfa abotre ene boase to ene se ye nu ye ho nu ho abanka ho se wo yo kristo ni se wo ye nkramuni a utie mi sabe so wanya nu ho abaso bedu akoma achi a yemfa emotions enso nyankopon okay adwuma yemfa emotions enye yensentwere adwuma ye openi sanya se mere beta ho na yese obi anka na adwen se de ofilia anka me yehye nka sami nka Ghana boda dada yes kanema yekoso o manimu nka sami nka yegu o mana wie nanso ye de mra ena ye adwuma ntina se wunya abotre na udin hyehye no so na bibia ye kama enti behu se ne ya chi obi atum na no kasa okaka yo abotre wanya obi kura ho no motumi sade se obepacha twintwina twamente ase enti ba kodem ye do obi kwasem di bia bra kobra de kwaso ne se so no wagitum sade we manya ni ya nim de koto ne ka asendi bia ne ye wo mra bi wo manyim a kira wo se wagi mfu so otum ntem a na wa ha ansa koto ne bra emfido we se okodem ne ye teso mawo e ka na ye se ye bowa ye teso mawo na won so ye ho twintwini etintintintin say me de mente ase still na me nifo ana human na ebowa wo ho enna mamra na fidi etumi tamse ne beye tu na ma so twen na ye den aye din because what say asemdi bie no I mean nemre intimesrew ntobo ase we ya de anya pachew nu ho ne yenyina ye nkoye ne mente sa de a obebre power brabo no right ente sa de a obebre pa wa brabo mu insha ba kwajo sambi kwajo ubre ne Ghana 40 ye nkoye Black Obra no pemi na se na ya me yetiefo nyina kwa baabio na na de me wofa ase enkoso yima bibi nti no wantimi ameka yen senti egusu a na anopaye de kuwa krata mboso dwumadie no aba abesamam na ye hye kuwa krata mboso no ase ede afri daily graphic okunini kuwa krata daily graphic kuwa krata no eye o my Ghana yen yankasa ye kuwa krata aban ene ye ho adwuma odemenu mienu to ene ebo modern adetu adwuma yefo a wanom eye adwuma ewo daily graphic wakrata no akachena nemra ne eye truth and accuracy every day
truth and accuracy every day. Na kwa kata ne de aba na asemo iso de ba ye ne nie. Ochirema Ghana needs urgent agricultural reforms to boost a competitive across Africa. Reverend Abet Okran. Reverend Abet Okran. Openi ochirema adia ba ko a eko etia Ghana memu ha se ne hwiu. Ni nyina nse edu ba bia hyehyeye a edugu ma kuaye enkonkan. Kuaye hyehyeye ne enkonkan. Enti emena so senka Ghana betimi asesa na oman no sikasem ejene na so na enwuma a eni oman ni mu no yensa kade a ni nyina ne senka oman ye betimi enya hyehyeye foforo bia eno betimi aboa na makuaye aba ya kono ewo manyim ontre se be sa de ne de na Ghana wo baabi kɔ yenya ndu baabi aye krokra enti ebehia se ehyehyeye de begu akwan ne betimi aye akono na ne ama hodo so de a eno boa na wonom aban ene wo mama mre ene afi so wonom hyehyeye a eboa mama ya hodo tumpon okuaye mu nom ene bi na esi yesumisua na de hyehyeye pa egu akwan ne boa na yekuaye ye na oman ne mu no etimi aye akono de sente sa de a ene bebre pa kuaye ne yebeye na nsonson faso no enya de a oman obenya no pain daily graphic aseme support de ba ye no ene de emu enchiremu asomwe na wosan kokoa krata no esoro ho no ma katafe toso aduonu ene wode osoafo no oman ohwe ye ne homasua so ne katafe toso dumiense moma page 13 na oniminyamfo Olim na Idusu education minister akase chirem say omoden krata ene hyehyeye bi akwa akoto cabinet aban ne mpenifu ani mo mampani aka kyese omo ntena ase no mo hwehwe mu am wanom pese wo mode Arabic kasa eba oman hi behye yadusua hyehyeye mu na no enye wo hye kra sawopa na wasua bi sagompa na wajai adesade yesua ye ne akasa ekurum kasa santitwi ni akan ne dagbani ne kasa akoto no ebi wo ho sagopa na wusua na mom enye wo hye asese no ochirema Arabic no enye wo hye sana Chinese language China kasa chen wonchon ne ade no nso no mini mark o so wo ya ade wo sa kasa na ho pa chen wonchon ne ade no eno zo mu chiremi se enye wo hye se wo pe se wo bani sua bia fine wo bani betumi asua wo mpa na wabo atra na de ope no wakwa kusua inti Ghana fo chirema mo kasa edi na tem eka mframa sem gu ne ho fin no tsere mo ada on kasa twuntwena twan wo ba no kwa kusua Arabic ana se China na mo wo ba ne pa na wasua enam de bia semti na edukodo eja ho no enti we de osere mo munsusu emposa no se eyi no ntoma amusie no na emwa no kra anopei daily graphic wakata no de ababeto edwa na yenyina mu ewo the Ghanaian Times wakata no de nsema bai the Ghanaian Times bo no hom na ne say the most authoritative newspaper na sema de ba ye ni de asopa no de ababeto dwa na obehwe ha no mam endo adankwanhie siye ewo fanko eni poku ase kwantempo no so a John Tai ho no ma ena abobo ya tricycle wonam highway so mirikatente sa ena okotware tipa truck bia ni ma no bo ka no tu ba bi kura bo no totwene ba bi na eni oposi ni kwagina ahyan akase munto munya abotere na nkwanhie si kobra ne dakwam o man ntam nipa ne ntem ena sprinter bus ono so aba mmadi afa nipa ma ono so nam kwantempo so kwa no kwan wonya fumuso bia ogina bepepa seja ene kasa aka nyina no net patrick da be boto ne ha na ne tata so sa ahyan be buru nson na ndra o mede kobo mu a ene nipa pode duba ko sese mpo enkra meti achirim se ba ko asan wu ema na yetumi no ema nipa mu pode o madware bo pada o mu ko o madwuma so a ebi ko dwama ko digwa a o munya bone bi ebi sku akoton no emudum yensan so eprepre mo epre na no wadenene wonom da achemota resabia a doctor for ejina wonom esom na brofo de buy yourself fanko crash claims 11 lives injures 13 road indiscipline blamed ntemu kiremi se ahohyeha enkoso ya kwanso ena akwafo ha we nyina edi aba entiwe no endro ada yanti asempa anu sanse ye breach ebo Ghana manya enipa du ba ko wona mafrim
hyɛ nso nya hɔ nko a ebi kura si asante mantam ɛhɔ nso nipa bɛnu 2 ɛne wuye mmɛmi ahodo aka ne de mensan kan yɛ ntimi nka ho asɛm nti saa na ekura na obako akata ne fighter so dunkron na we dumiensa ho a dumiensa pe 13 ana wo kyerem sɛ nakok impenifa wɔnom no ɔmɛ ɔmɔ hwɛ toto ne yama sɛ bɛboa na inubɔne ɛba ɔmɛnyimu no yɛbɛsi ho kwan na mma na nipa monum nubɔne ɛsɛ mapɔ den no yɛbɛtum so sa no mogyae na nka we mpo de sabe obi na nka nja sabe wonum nubɔne a bɛwu ntemtin kegyae yo na me wafa so penipa da so ya no me wafa so medwa Usman aka sɛ kyerem sɛ in fact emu ɔyɛ pa na mprempre o my Ghana mu no enipa pode empem eduawatwe mienu akyiripɔ hanum 82,500 ana mo yɛ Ghanaians a mo de hard drugs edijuma into kyerem sɛ 82,500 Ghanaians use hard drugs nakoko into de aya no omo kyerem en nubɔne ne de Ghana fo nyaayo munyaye dabi nti ekoso a dem sɛ de bɛya na ayɛ no de bɛya na ayɛ no ha dwen de hu pa na mo kyerem a National Health Insurance Authority releases 35.1 million for free primary healthcare services. This is say Ghana man penny yan Papa John Dramani Mahama. Jumedi odiaba say free primary healthcare services na. Ibeba wo na so ofie honom. Ibekwadwam akoye nkyerɛkyerɛ ama eye free cancer ne kama untua hwe. Na yasa hwehwe mogya mu ama untua hwe no. National Health Insurance Authority apomugin say chi ba so eye no. Edisika botene 35.1 million Ghana cedis ade akwa commerce ye na omode babeboa abedi dwuma hwe me ya pom den ne ma konka ne ede amayen enti wei eye nsema no pay the Ghanaian Times ko akrata no ode ba montene ebesem yen yakwanum ne nyina moy e wo the informer ko akrata no de bi aba na wo kyerem a sese no Rocha Ghana mpenifo kyerem sɛ in fact ɛyɛmɔbo pa wɔ manyim na adwuma ko bi ɔmɔ mmɔden adwene yɛtena ho yɛ papa yɛtena yɛ no environment ɔmani ko ho pa sɛ yɛbɛnya tena papa tena so yɛmmu nnua ngu ntwitwa nnua basa yɛnsɛ na kwayɛ na yɛnsɛ yɛne nsuo atwa yɛ ho ahyia na ɔmo kyerem a sese deɛ nkonta to bentum na ayen sempi say Galamsey west of under Mahama kuwakata ne fighter so emiensa ewo the informer kuwakata ne mbo amane say no Ghana man penin yam Papa John Dramani Mahama baye no obehye ebo se odi AI ba bekon abetole Galamsey ase na nkampo MPP abandada na Ghana mampeni yem papa o mampeni dada na adada nkwa akufuado na ota no ohye ne kete sempunka onfo ohye emfa nto efuma gudie tuo so manyim na nya hyehye foforo emfa ho se be yanka Galamsey no anka betumi hu omo ye na yatu omo ase na omo fa kwampa so tu no komato omo dwuma so nanso ne Rocha Ghana mpeni fo kyerem sei Ghana man penin yam Papa John Dramani Mahama ene NDC amanyuku a me wofa ase sami jamfi ene me wofa ase Sam George moka ho no okujetu abra kwa mutu eka ho a wanem bojam no wo mu kyerem se ne Ghana fo tam tumi hye wo mu nsem no afimpo de agensrepe ene mpeteku wo manyimu a se ye ya wo mani ehunade ehun se abandada ne ko betuma declare state of emergency no womun saka tumi na ekire din wonma mo ho wa AI nso yantenenka tamu kirema sese yi de odi to ho akane MPP amyuku no eko na omokon efa Galamsey ne ho ne sese yi de sese mu sese de atrapo isi apona sane kra
enti aya west wo manyimu a kwa krataa de ho nsam ede aba echiredin ene yebeka ne se echiredin na laboni na wetodwa se endra da kro no bobi koso awia kete na Ghana Police Service mrante no o ma kan tema din se obi a promotion etuba modern kira kronfo na utumi ko udi ne sunkunim pe ubenya promotion uko anim waketi abekosoro na wafiri afam sese endra mo ya dwumaden wala boni na kra di ka beto dwa krampo se Ghana Commercial Bank ho ba bi na nka krofo ko bokro no ananso Ghana Commercial Bank mpenifo be kire mu se nya no kre krofo bia ma wo ho no mkra anti sansense na mote ye ne police fo na ho no munyimfrim se mako chia krofo wala boni a fine na mo fa Ghana Commercial Bank metan vi se ho no mo no kro no bia nkoso ho no mkra na mo police fo kire mu se mudi nkunim o ma chia krofo no bi na mu gina emra no na mu banu tu de etu aka wo no ma o mawu o mo nyina wu o mawu eye o mu se injustice de se ye chini pana mprempra na yakunu de kanya de nanso sabe okronfo nipa ya chene krono boso de na okotwutu okokum nipa akwaje nsem ade de tu kan na wu a nkeboa eme etumi ensure sanity sabe ya next time obi kokum bia okobokro no a na ni beda ho titumi ni de eye pa na Upper East Airport construction to begin by end of 2026. Ghana man pene no o kirema munya abotre Upper East Irimhye gina bia no munya abotre boko enkasa fu wenku awie ye de na o maye ho adwuma na mfie mienu ntem na o mawie sabe ya monso airport Irimhye gina bia na Upper East mantem nim ubenya bie na monso matumi afilia fam enye yize kura no preku akata yi ade ho sensem aba abeto idwa na napo Dr. Matthew Opoku Prempe aka for timetables bla aka for timetable bla sa wakai sa amre no mra no ye energy minister no o se dumso ni ho sa office dumso ho no ma wa ya o de energy so ma fe ni pa ei chairman o se ade ba ko atiti o man ni say ye kwahya amenyuku achi na sabi yedin sem hunu o man yim stop hiding insult behind democracy napo tell Ghanaians enti napo echirima obesere Ghana fo na amanyasem kabinam kabi ni sabe na kwabra ni jimi kabinam kabi nti na wudi o mampeni atem kabinam kabi nti na ade a obi nya na wutwa ntrato no so dirty politics propaganda former so no ya bedi achiri ema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na otu franka na na bedi achiri o mampeni na bedi achiri ne wanuru ho se wanya nti wanuru ho wanye o mampeni bedi jimo ye franka tuni ade bedi achiri na afi minim se Dr. 2020 obesa de number dia minim Dr. afa na bra wate fa na bra se munyina me doctors mi no mo de ba nka jana mo se de mbe na wan fa na ma obeti ase de na po me chia ne pa ma fini bruta na se de waka na no o se men ya adwen se sebe kabinam kabinti na obi asoro ye de ope o ma na wamra ti so ye adwen se kabinam kabinti be di mpinifo atembe kan se ma de kure ni mu ayenchew na mra ne fa nto level o te ase pa nti wo abedi nsem no o man ga na mra empa ne hyem Dr. Matthew Opoku Prempe na po eno de nsem abetu dwan we dem ne ya adwen eno ano no enye sebe democracy ntina wudi nkwasem dabi munchini ngwa no na etno hwade apen ho na the custodian kwa ka tenesi form brutal no pay na asama su no sia santeman koka chairman kujo tip to win enye yidi enye yize kra asanteman temunu mi say MPP amanyukuru no petitina for betina manyukuru no mbedi animu na bibia ko nka de amanyukuru no Open national chairman NFI Ashanti chairman Ashanti regional chairman ya MPP amuyuku no NFI Eastern regional MPP chairman mu chemde se ni de mu chirema Asante man de ekokawo ono a na ekro sanso na Eastern region so de eyekujo na okro enti de aya no enti abato na ba na wie ye na mu hunu so Asante Ashanti region Asante man temu mo fa siko kadi nkuri ma nya mwanwa na Pon Nyando onya PY
so no no ota pa twetwe pa na osan yi mpasere onsem kwa oya ade pa na Eastern region so kujonya manyo bia wanwa na oba na afo akatafata so miensa no wode the custodian ebo amane say ofuase awrebi ma hye onimnyamfo kodwo opon enkroma former information minister onukure yai esa be former works and housing minister waya adwuma pa wo mayimo ochirema record parliament must correct cocoa bill upon enkroma ochirema cocoa board emre bia omode babeto mahye bedwam ho no mo na enem prempren onimnyamfo mahye bedwuma cha mahene papa right honorable aban case for suma na babende abase yame yadom adwada mahye bedwafo ne mra mputupuru nhye amudie no omomfa cocoa bill no monya munsa kiremu kama na momfa amra ede mode abayi die enye enya kura anopo de ho sensem aba abetodwa na posifu makokum akronfo beno e wala boni e ho nsem da ha o mache o ma maka aka ho nso IGP yem papa Christian jeto ye honu nsufo ni da ha no ma no pei obo ho amane ye free so na ye nko women and leadership ema ene akani kwa kata na de aba na de maame Ruth Seto oye kwanchirefo penin edema National Service Authority NSA na ochirema Ruth Sarah celebrate youth calls for greater investment in next generation etimo fa se Ruth Sarah ena ochirem se yanka nchire Ghana mpeni fo se edikan obo omen mebu no abaso pa celebrate yen we no ochirem se empenifo na mwa wate na mebuno no yama omumpuntu ohun hia ye pa yanya investment e konka ne sebe ya mebuno asisu ebei wana modache enkonkwaye bisibisi basa utimiza abofre wodache onumakukansi obehunu bo pa nanso pitch ebi ni ho aje wokọ Sakola Park ekobunu nam no wagya bo no bo bebuni ni made anka adwuma onya bi anka obeya hwefie nanso adwuma na wan abofre nyansa no dwuma anka obesua nanso ho na ebo ano wenyina ya de a okirema a oman de homfo enti obesere Ghana mpenifo se ne manunia yemwa ne yemma yani nko mebunu da ache hona no bebo ma Ghana yatumedi bohye asase ne so ntese a oman ye mebunu bekachi na mebunu kachi a Ghana mpuntu nso ebetwe asan eno ya katafa atosumyenu ewo women and leadership eno de baye yegyina mu a former second lady akane emaga na nyina na wonu mo boss otosumyenu no Samira Baumia deepens push for young women's leadership and empowerment. Yemame Samira Baumia, former second lady of Ghana, nhu Februta. Na wo kirema na ni abro na nuku Ghana ma hu yepa. Enti no oye na fam de obeye bia sei obetimi di nhyepa gu akwan mu na mo akwaso aye nkyerɛkyerɛ ama emaya for modachi nyuma ni se do majuto ne ma wofie ne abusuam nyina eno wachi nso eba na Kenya emenyo mo ho famfiri mu so wedi ama de mo de ne kitchen jare mo nko ye aduane ma mema ne medi da bi atwam ayetwam kabia sese Ghana ukọ afiafie mu a emaya kwadwam koton ba sa be ye aduane bema bi kura hod ma be ya bosumni akwa homa kuro yin bi da na dwuma sei obara na ehwe ne fie sa ntizie no mo nya ne sa biu enti mana Kenya ho momfa mo ho fanshem eno wachi nso monyere mo ho se mo betumi yaboa na monya adwuma bi aye na monya bi di ahwefie ne abusua no man ya maame Samira Baumia enu nsem ni katafata somiensa ewo women and leadership ebo amane say Ghana could have about 68,000 female sex workers in 2026. New estimate suggests. Anyway, a simple crime. Wanu mu jire menne, o my Ghana na hekwa kata na. Mfoni ade aba in fact, Anida ho efe.
na wo hwɛ nhwɛ wo yi wani so a enyi ye fɛ ne boomsi sanfo ni san ye fɛ ne se boomsi pictures na wo kyerɛ mu enne Ghana se ye tena tena hwehwɛ mu pa wo man mu fikɔ ne atu ase hwehwɛ mu abɛda kama de a ye betimi anya ema wonom ebo basibra baburu bɛyɛ empem aduosia enwɔtwe 68,000 commercial workers enti mo a mutina fie na omo adam se boat ekɔ ne nyina moka so onim na moka ne se den hook up professional ashawo anameboa ene ye sabe basibra ye de nam abɛfo kwanso enti oba na otena fie na wakɔ apono so hello sweetheart how are you how much is a day na what test 2,500 na chire din na wakɔ akɔgya hye no ho abɛtena fie ɔno wankɔgyina kwan no ho na woro sa bɛfɛfa no ho ase yi na mam da ho na mehwɛ ade da bi ɔmo nya saa de ne bi ɔbɛyɛ video calls na wahwɛ sɛ de body ne ti ɔdanda ho wɔ mu a na wakɔ ɛno wachi ɔmo nso ɔmo kɔ la pass kwan no ho ɛne yɛ kasoa na nsɛ kura wate sɛ dɔme kwa benya ayi ɔmo gyina kwan no ho okɔ yɛ block factory ho na ɔmo wɔ hɔ pa du bɔbɛ 5 ne ade nyina bɛkɔ na ɔmo wɔ kwan no ho ne ade a kwame nkoma sekre ene abonsam jempa ekwaso amukyem se ne de ya na aye dezi a commercial sex workers adwuma ne de ekɔ nkan ye benye ne bɛyɛ 68,000 azesi omo de mo akohye mu a emu odese na no ma na ma azesi no na aya na mo de mankwanfo di na eba na ma na mo fomfo ni ma aya mentiase openi adwuma mo ne ho am na eye da bi o mentiase o ema na kɔfa ma ne kɔkɔbɔ ahye wo na se mema ka ho aya mo mfa mema ne bi so pictures mre ese na ese man mu ni man ani ni yi openi de wo ton no to anya atofo ase obegyae ana anya sa enipa yi ton ade obi ameto se adwuma na begu na de bia mo kwaso munya atofo nti na adwuma ye nyai enti eye mlante wa ya ye nea ne ye ma adwuma eye de enti mo ka ma munyi mema ne mfrim ahye wo no eye mema ne na ema na ye den ebo awadofo ka ho Ghana mpirifo bebre ka ho bi what you say it is alleged MP4 ni bi efa bi kɔ asoafo ni bi fa bi kɔ bebre on fa bia ba mo wi a na de sɛ be emanyin ko ana eye ese adwuman ye ne ho ana eye ana meboa ye ne mo ana eye me wo fa se nyuman o se ade ye ne mo ana eche te a mo fa ma no kwam pictures ma mo fa emema no nso nka ho because ye ne wo mo na eye adwuman na trobu machibedwani ya doye kase kama ode akade pi akwakobo arsabia e wona bato MP so no nyamfo kwari owusu ene waya sa doye sunkunya kwa kratai ade ne ho sensem aba abeto edwa na 986 murders lost in 2024. Government intensifies action to reduce maternal death. Eti ema pode 986 eno mu wuye e wo me amokọ awo so ahon kro ne edewotwe nsia e ye ma mu nyina hwere wo monkwa e wo me amokọ awo so e wo mfempem no ene eduno enan efiri ho no mo ba enti we katafeta so nsia e wo women and leadership na ode amane boyi ebeto edwa ye firi ho no me yankuanim Daily analyst den semaba or say without fear or favor say no mo kan say de tie omo mrabra sokram na omo chirem say death toll hit 22 injured enti nkwanhie si yendo ada ewo John Tai of Anko Barrier ani pokwase kwantempo so mo chirem si ni nipa no mo awuo ni yedumie no ena prefo na free 13 akwakodu aduonumie no sese kwa na ekosuru ndezi de ya ahomte sem na awreho sem so de moment ya inte hon sem na abai ayen sempa ayen sempi we de mankafra ko ponfo makransi sina yempie mo the daily guide eden sem aba na Adamos lease revocation apply same rules for Galamsey big mines retired minister enti
Oswafo ba kwa na hom gem no kire mi sei yan kan kire oswafo no men ohwe yenatena ye we kra ye beka ne se ohwe ye nsa ase ne yakwaye ena dodode yankopon ya dum ye so Minister for Lands and Natural Resources onuminyamfo Emmanuel ama Kofi Bu ono ena ye adehamo elempela batompe so aso mehye badwane omu kire mi sei se lo manya hoden soronko akwa gitumi krata ya de afri Adamos Mines Limited for nsemu no wade munya sa hoden we saa na wonom emfa nkuntia galamse so mutumi agi obi a otufu magudie kwampa so otumi krata ade a edi entino de oya galamse de mutumi enche no na muntu moma ne nya adwuma no to mo fa sa hoden na enkonkwa yente sa de na galamse no mo no mutuo eyamoa na mo ye entina mutumi nkun na sabe wankasa utwa wedi ahun sade atie no entanya do metumi atwa mutumi ntwa na omo kirema MPP National Executive Election Nominations Open 50k for chairman position enti upe chairman dia titikem 500 million na betua enti sa assign na bibi aka amaye ko ne kirem sei mo bienka tamato no de amamo memenda eno beye ehinu me bosom de taso miensa e won fempim ye ne aduno ensiam nyeze kura National Executive Elections na beto dwa memenda ehinu me bosom de taso miensa no mbe hyasia October 3 2026 na be hyasia na mu chemsa wo ye opokwa ko pecha ma bi na adidi a wo betua 550,000 Ghana cedis chairman no ope vice nso a 30,000 aka ne sikam 300 million na betua na menyuko na nya sika prepare kakrankra na ope bi otwetwerefo peni secretary national one obetua 25,000 Ghana cedis aka ne sikam 250 million na nkrata mu bia to nom sese o ma bia nomination form no August 17th ekopem August 22nd ena da be na 14th ti dia ya no ti 17th ne be Monday ho ti Monday sa dididima be nefu be num tem nam de akosi be ne fiada so ne ade ya ne memena mawie kofo nkrata no juada e bai osana abusumi ya neta so don so kopem neta so adunu mienu na nkrata no watumi akofa ne kama wa prapre na okotua sika na asomdwe ba ti sa ya no na mu kirem a cost of MPP National Executive Election Nomination Form no enti mabobo so de amam dada special wings any adna 10,000 na makotua aka ne sika 100 million o pay bia women's and youth emebunu ne domfrefo mebunu domfrefo a 800 aka ne sika 80 million no akwakofa na bibia e kama na mu chema sese no National Executive Election Committee no time sebu ni nomination form no mo biatum August 17th ekopem 22nd and 23rd ekopem 27 August obe file nomination form na de akoma hwehwe ma vete ne be so 31st August ekopem 3rd September vete no be vete mo kama hwehwe mo krata ma na 5th September osana boso ne tosunum omba publish vete results wa wo de ne ka farmer a wono mo de aba amfa so a no mo yiwa firim na kire din efri September 6 ekopim 7 ne be open for appeals ebi a de hyehyɛ na mo de ba bonten no bi a mo yiwa firim wonte ase obesan de akobie wa no ma hwehwem de ama ene 6 to 7 September ene ho ne be adwuma 10 September be National Executive Committee in National Council to meet mo be hia na 14 September be national pool okoto aba October 3rd election will be held about one be koso anya asemukuma kram na National Executive Elections no shall be conducted by National Election Committee chairman Frederick Opare Ansa ya mame abna so yasare etiwa is ma shebe dwani e be vice chairman for no Opare Ansa obeda ni mu ene efie mame abna so yasare e ka ho vice na madam Oboshi Sai Kofi member Mr. Frank Davis oye member Frank Davis member Anthony Kabu Ayanum Kabu Anthony Kabu ye member
na Saram ama Impianima Damata oye member, Eric Mpoi member, Ashanti Regional Chairman obeye member, ena Evans inimako seri beko twetwe dia ma wo mane bia kama adia na ekone ni anti dia ya na abo bi ni so se sa ya no enti ko akata mbo so na dos na semba ku bi wa ha ba bi na memfa nso so na mehu se yenya ho chinchire bi ofia na ma obeye ya doye enti ehu hia se eba modern na ye prepare kwan ma na senior me asem bi wa ha na me pese me ditu me se bo ho na ye so na DJ Hitman eto aso na asem ne ade ehu pa se yan hwene yanka ho asem betumi akofo ha wo de aba me mnante wa ne bi so because no pene ku akata na ka or say men should have sex 23 days out of the 30 days in a month. Honorable Dr. Mark, Herba Doctor no. Opinion bi biduro na woye na ochire ma bosome ba ko ye nefu aduasa. Na woye nipa asabe hone tia santemu a. Anya hwe no mpamu agro. Nefu aduasa na moduenu emiensa ne de ebe ya afedi agro wo mpam. Se wantumi de a na hunyine nche wo manyim. Enti se wawade a woyere yi 7 days ma no na fa 21 fa ya wode a. 21 eye wode a 7 fa che oba nso yankase memma nkwa wo ye oba bo mode a che kukunu tinase na ma ne ho nsepe ne wo mpam efiri sei enti se hunyine nche mo a ye se mu ahia ase wo wia obeka no munyan ye se munyan wode won se ka na me de ma bere wa bere sei ade enti na wa bere ade ne ye se 23 days in a month no ese utumi try say 23 no betuma ye ho adwuma na ese mu ana wa fe wese emwa nti ho nsem na aba no nti esere mo a free na ekọ mon check munya time table ntu fie na mon hyehye 23 days ni munyin nche ne de ye adwuma da na mon fa 7 ni mfanye holidays se mu betumi a muntumi na mbaye ni nyina nso a ne etuje mu a we ya walefo asem ne ye kan wale ya okudi sebin hu na tija ka ba fie openi yem fancy na e ba memma wetew awoda bi ba yo monitor ne yakọ anim awude di kan dia kwa Honorable Peter Awere oya presiding member edema Mansia South district no ona ya presiding member de ma wodom na ne na twede yampon yakopon ede afi ba kon ede aka ne fianti happy birthday nkoma Honorable Peter Awere presiding member edema Mansia South mensia mi show pinu awoda no onya ne soronko omo ho ban fra dumo emfa nko adum no ni so ade hunu nyina no emrem wei eye Samuel Fulebo aten osi anamum ewa sante mantemu eno de awudai ebaye dedi hobi okwade ama aye Mr. Kwadwobonsu dodo afane say kitchen man oya adwuma okeyetia Dubai canteen na weye fo no na adwuma ye ni ani dende Agnes Samira dodo abono mane say Hajia sharp na o kire say ne boss na de nyina Kwadwobonsu aka kitchen man oya adwuma okeyetia Dubai canteen ho na abu adwuma senior ya minhira wate awuda na onya nsrenko ekwatenten onyini kira emu ode ena no pay ebusuani nyina yesere mo happy birthday to you Mr. Kwadwomusi ya minhira pinu awoda no onya nsrenko ne kwa kura no yakopon ya atoma ekina eye memenda enti in fact celebration of life we dey 1 year celebration no a special condolences ya de kwade ama Obadwa Vicky Obadwa anafi Vicky Pokuya Yaobi Gloria Master P Millicent Brack and the entire Opoku family as you observe your late mom Oba Pain Lydia Boatema aka Anteya Boatema 1 year anniversary tomorrow at Asante Atumi Hwedium tomorrow. So may God comfort the entire family in these difficult times. Inti yabesre yankopon ya adom ekina ye ma me ade nyina Oba Pain Lydia Boatema do afre ne se Anteya Boatema ekina memenda ye nyina yenkwati ekire kama ne bibia nkonkan ewo Asante Achim Hwedium ye nyina yenkwati ekire na ebusuan yenkwa chiro me visa de asie no emu oya pa nti o chama ye nyina we sina ye for fan edikan nsi. Right, quick commercial break here ba ye bedi nkomo twen ye besisi ya
Onua Femmewaso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one simtia one trail se wo baby ye meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se come deal na wo baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana ope ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a said Diofosu Plaza Bar and Restaurant there was swimming pool gym center salon ya emema any man nyina to misisi won trini ewo afeye wo modern event center yeah very spacious with a beautiful environment into musical shows weddings christenings parties and all your refreshment programs we've got you covered memory fee set weekend piano live band music yeah ahomika wom nebe shekiu amawoni aje etwagusa Diofosu event center Diofosu Plaza Hotels de edan papa inipadem de ebuso inti se ope hotel accommodation with a serene environment yeah ubenya wasumdwe dia ye bie punama afeye wo 1 bedroom any 2 bedroom apartment yeah obetumini wabusua abetenem for a limited period afeye hwehwe Diofosu Plaza Hotels etwa kwan ewo obotan so any atechem yeah ni nyina ewo koforidua ebrin so behuyen wa hwerase ye ne fire service station no ini di hwani se wo kwa denta ye ofrafra ha obetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461 email info@diofosuplazahotel.com website www.diofosuplazahotel.com Diofosu Plaza Hotels where luxury meets comfort. Pull up. Somebody do 192 because Tema is about exploding. This September, history will be made inside Chrome Pab. The king of the West Side punchlines, the king's artist, and the lyrical grandmaster is bringing the heat straight to Tema. It's the Kinata Experience with Kofi Kinata and many other surprise artists. Date is on the 25th September 2026 at the Ultimate Night Live Hub, Chrome Pab inside Tema Community 8 and 9 Junction. Gate opens at 7 p.m. and we're jamming non-stop till the sound cease. Vibe continues on Saturday, the 26th, with the old school jams featuring all the turntable lords. Dial star 712, star 33, star 758 hash to purchase your 300 city standard tickets and VIP tickets for 500 cities. For table reservation and enquiries, call 0507-483-606 or 0244-621097. Media partners are DLFM, Showbiz TV, Adom FM and TV, Ago TV, Kasapa FM, High FM, Asasipa Radio, and Kisben FM. Kinata Experience, Yeri Patia. Back to heaven. Afi pram homo afa shade bed the brutal. I tell you, it's not we are taking you way back to the 90s. Where you're back to the 90s jam on Saturday, 29th August 2026. Venue, the Loyals, our pram. Branda Besha Woswo and the Woswo Papi. DJs behind the ones and twos. DJ Hitman, DJ Alien, and DJ Lace. Your MC, Her Excellency, Nana Amafosia. Time, 7 p.m. sharp. And to my issue more pram the Loyals na feno yam party back time apa kaina shane so say a free won't you ask bia now for table reservation call 0596464644 0244878719. So join us as we relive the unforgettable sounds in the 90s featuring great music, vibrant energy. Saturday 29th August inside pram the Loyals. This is where the party is gonna be. Back to the 90s jam, we're not stopping. Joe Olaba rolling with me, come on, holla, holla. If you rolling with me, come on, holla, holla, holla. Heard me? Holla, holla. If you rolling with me, come on. Fast Yalande, Ghana Jadi for Mumbrenio. Afiwe Pram Beye the dead on Huawei. First Trade, Pram Traditional Council, and a Center for National Culture, Greater Accra Region, under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts, Ningo Pram District Assembly, Edi Jumedia Yatudin Fast Trade Cultural and Food Festival 2026. Bro Homowe ya. We are entrepreneur. Utomadia. We are Jedini and our business owner. And ya Kwenya now ba. Ghana Diane Pa. Business opportunities, exhibition and shopping and our
music and acts and entertainment. Wo de dwano na yesan so bawo nyompa. Ne nyana ye di brawo e wo dwumedie yase. Anyontofu akugo dan die. Bebre kwa dwumedie yi e baso efiada 14th kopim kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park. Yanda mo bia debut. Sanse eye 24-hour economy market. Upe chinchemu bia fre 0546 178 274 and 0548 918 116 for partnership, registration and sponsorship. Share kwai ewo all social media platforms for updates at Fast Trade Official. Fast Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food and culture. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Eight 7:10 is the time. DLFM 106.9. I'll pay you. Didn't come up, papa. Nini ba ya Bohema Tenase. A guy about mission capsules when I see you no free our band pay ya baby didn't come up. Apomodi we here papa. Apomodi adi hu here papa. Weekend ye come with apomodi vim and vigo pa. I'll pay ya Bohema Tenase. Me na fe me ma ya kwa ba na ye didn't come on pay ya machi. Mejo papa. Na no pay wa promote say. Radio dom sa de achia ya sorry de nyame ase. Yeah, de nyankopon ase papa pa. And it's good to meet you this morning. It's very good to meet you too. Why? Na ana pen koma yebo again heba mesha. And then the capsules. And who commodity say? Ehun komoda boko na wo hwe na weather na very cold and anope me ban me who say weather na achipa na wo say achisa so anye obi ana ya otape I see to da bi ho no ma de nkrofo ya de nyina ba obi ho na samra me no ka say de ne hu tuturu no anope ontim so rekwa anko adwuma ene na agan bam ene nti da bi ya na doctor ka say ya na nya say bi opeso ye dro de pedwa so man nkrofo to na mum no say ya ba wi asi ha ye te he ye didi aye nom na ye ho mi de ya re ba so say ye free ho enu ntina nyamiama ebi munyansa omodeting haban edue hine gi kabom di bi ye nsuo ni capsules a ebi ti sa agan heba mixture ene ne capsules a eyi sa ya we mu efi ho no mama ya de ho ntin komo ne de pa okay na unsabe ba na meti say na brother ba kwa not ya no ka say yes doctor bi say mema eni man inhie mu omuna sankomo enye bebe bi aso netimi ya say etere bi adi nyina hye ma no but bebe bi on so a oba na samre a wa be ode ne tu hia na be ma no ho pia ko baby esansa ho di ni honom we agan heba Mr. Be sa wa na fi okrakra I see ya onim say do na wodin na nye mfa na gan na mum ye sha ase de bankan na do ne ye no kumase oboase ene ye de abankran ha na ye ton na ye sha ase de bankran ha ye sha ase ye di hu dwa no ena nkran fo na ma ne din se fe na gan ene nti na ye fe na gan no omo ni medro nim se ne ye mfe na gan but said the nkran fo na to ne din agan omo se mpia we de to sen ekope na akosina pepepe ento mfa ekoyo eno nti na ye fe na gan ene nti no pay se wote menka wa ha Mr. agan heba Mr. ne capsules ebia na wate ho komo pen we share ne baby pen na emom ya kan wunya mpa bi nto ya mesho kope bi to edro we na ya shada formulate ama ye nerves no ama ye ntini ama ni pedua na nkasa se de be ye beti mesisisu yi no kwasem ne se untini mu antimi antini yi na wo injury bi wo ntini mu ba bia affect woni pedua nyina ensan se entina na carry moja na oxygen any ade nyina woni pedua nim enti eba ne se bibi to ho chima kakra pe ebe affect ni pedua ni nyina eni ntina gan heba mixture ne capsule sabetwa so ama menu mienu ano pay se wote menka
Borough Pharmacy Shop, Lansing's Chemical Shop, be a bear one, herbal shop, be a some sort of gang herbal mixture in the capsules, no, a enter for a boom, Tony Minu. Now they shall say sonum 3 days later, what do I dance here, a breme. A guy herbal mixture, no, say pain, be a yell, be a winnie pedrianum, be a ye pain, no matter near the pain you buy, and found the idea on a body pedrianum. A told be a grandpa just comment enteric fever, typhoid, the eye friendly. It's a pain and no day among what you can say, copy mon quenchi, or put on the cornage now stiff, untimincha, and I'm sa enteric fever. No, what do you have guy about Mr. in the capsules? What do I dance here about? Obi was one of the other also. Also, you will be to in a Saturnachi. Nechino engine pain in your faco. A cornechi and ako for Nechika send him, na quasha baby. One we have a gas will be near you. What do you fa a guy been on here? A baby is how a yawn in your free. NSC adenti enkrofo bebre na no mo kwanko mo obehu abran TV na ese wakuni musa enso ya mfa no na sisi yade na aye ne sa me sure pa gan ni binom ensem aya na ha me ne se Ghana for timi pile pains e ba ne se bia ne sisi ne ya nam so ya ba ya ne ho odi ya na branch ne ho odi nkakrenti no obon se eye ne ya kakra opagya ne mu na otimi kwa o no okọ Oba no de betna sesa o pile e de be ka wato ho no benya daja fedro sa mra ya woti pain wo mu kakra me so pa gan no na gan ya nyare mpansa ne ano munye bi na wo de aka ho daily routine no se de be ye betimi abo na ya de bi bakra abahwere na mu ya de woni padua mu a ehinta so a wo hunu no eye fi ho kransa na watene nka and which so will be no so sciatica pain. My catcher said, Drayen Tinmujuma. Sciatica, a nerve so oh, dear pain, you walk a crack. Then there may be a deep other conditions via Winnie Pedrianum, a impressive or so. Now, Fade, I could find ya one no ding at their brain. And to be one at was in Betchina, Cosini Nancy, now on Trini Moon, ye on any CCI, ne twas an action or fee into a trini more, and yes, and tin a shawana, be impressive or so no. Befa gan heba mixture ne capsules e be sa o ya no e de free ho me so uti DLCC ya fa number save your phone so free doctors for e wo ho omo standby o frepe o befa no no wedi nkomo sometimes we hear home remedies I would be keka ho baby abenya biato send your befa no based on your condition uno mudi nkoma on be che oni nyina numbers ne 0244 718557 0244 718557 and 0241 604 702 0241 604 702 0500 888890 0500 888890 number ni na WhatsApp obetimi afrey ya number no sense subie ma me akebe me de papa ya number is 0244 718557 0244 718557 and 0241 604 702 0241 604 702 and 0500 888890 0500 888890 number na me ense nyina ofre ya onsabe kan me sha se na me ni udi nkomo na me ka chew se etoda bi o mema na etoda bi na nyomwa a lot of stress abagana chese ye stress no I increase it to 150%. I know it impa and it's abasa ekofa a lot of pressure at the brebe no fa guy heba me shane the capsules ebe will leave you obi also anyo no afa aphrodisiacs or fendra hodo or no etoda bi ho no abefa sendro ni se be kakra no na atro ni peduanum sana ma me kan se edro tro so a honoma enju biom ene uni pedua na fanti unum pedua ne ba wo hu enyama na wo ni pedua ne nti ono wa no ma wa bre nti enye ejuma biom enti ayesa na afedi ama o mema sama kofem pe agan herbal mixture ne capsules ni binom wo de afa ne for 3 days pe wo de wadanse e bebre me wo de mi anka sama danse o be fa me bo na wato ne ama me pa chokope bi nanom e bia wo so de enro bi a wo nom obi hoda or diabetic or hypertensive or dendroso edro no side effects no any sebe mo aye me wompem fa kan heba mixture ene ne capsules fa o kope bi nom e sense sa wono ma de kwa animu a
ebe kakra no betim keja to kra esa se e ka ho any side effect and nti eno na de bebro nti bi strong nti mema ne nom be ma krampo de ntwen yare ansa unze muni pedua ni nyina ye ntini ye ntina de be ma wa ye be ma no ka ha ye tiws na ho de be nsa cheso wa be ma mu pa wa be ma mu de be ma wa ye be ma ni nyina ye ntini a I see na se ntini nkitinkiti na e wo ho na be ma wa ye be ma no moja eno ase connect to ntini kese na e fa moja wa koma ho de ko wa adwen ho no and the moment ano pa be sorry ano pe sorry na be masemi ama good morning a ade e chi na ama good morning ade be chi na ama good morning me sure en fa normal and you say honko na problem ne wo maybe it connect to other things that woni pedua nim anything na make am for gan ama so e be makra de en na sumpo ka wo ti ano pe na akope biato e be boa wo so whatever the issue might be sometimes tired e to be so testosterone e to be so den we costro we abafem ni nyina agan heba mixture ne capsules e be correcting pepepe na be boa mantini mu ada ho ama moja pompe ama afa ba bia na de ahomeka abre bema ntizo ya bema dia ye ka gan a e also timpeja mu sansa gan no e boa pa na me nua ma no so me sure say ye ka gan ya me kan for me gan boost libido pa o me sure ma be ma ne nkofa no oba na oba bi wono ma na tinka wo fom atikọ kra anya say wo fem e bi ko ni ho atikọ eno na oba bi mi di ko out of coverage area me ka tro network bi ama so enti ohuni kunu ohuni say e ne bra me sure okuru nyu be ma me pa cho okunu ye okunu wakọ ware wo say ka anya me sie ne aduane no anko benyo bia mana be ya ma no de mema wa na ya wa na ya ba akona wudwane no nti mi sure se be ma ne fa gan na enwane free ho so fa bi na onom na ebusu libi nti wo ba ne fa na be ma so fa na wo de ehia no na ye draw na is Obia ankofa 3 point na anko baby a ye nyina ya de draw no and it be sure so your banner with him and na so okunu koto to wo so be ma na wo ta to bi bra wo yere na onso no na wonim say onom na ebusi libido na ese boa no eyi nsebo mu ha obia e de efi honom and it is obi honom a obu ni nsa na ote ya wa no eden ohunu ano eden ya na no ye den enye normal o enye normal obi o hot se me no mi no amete ya one de ne enya ne ate se de wo de ne ya wo ya no wo de ne ya bro so te some pain bi na hu se na bi ba wo de no e do so toto de bia ye hu no wo de ba pa na obi e hu no sanse wo no dem a wo kam ani wonya gali ese wonti aganka sami anope wotimi nken kopa agan heba mr ne capsules ni bi na no me be isa ya woni nyina afi ho wa wo de enso tesa de ye kase ya ese ye commercial break aba wo de ne no so etimi yesa no etimi wo ho ana ate akọ ebi a 6 months kra na mbae 1 year na mbae ohunu 2 years na mbae omo chechọ onyeme bi wo ya na aba e ho ana ate kọ de be ma permanent solution eye agan heba mixture and in the capsules a draw we be ma permanent solution to that issue ebe so etimi aboa no hu time why fertile no wetimi so person wa ebe yi bibia ebe clean a wodie nim ama wetimi ade ho nti so your ba ena so kope agan herbal mixture and in the capsules ni binom ye were a long way to go ye tena ha bia ebe pe bibi na ye de ho nkomo na emu wenne enne de medija emebunu ti se me ame ho ene se enyema ye nonom enuama ye twetwe koyemu engusi ahodo a ye home ye twe koyemu all in the name of yepe energy ni ahonten no have a lot of a serious issue pa a we your health so se si a ohwe a emebunu na ye ko dialysis ye wo kidney issues ahodo enam niam ye nonom ye keka niam bom nonom se de be ade cha no pa ye betima ko page ma ye misro ko pa gan agan heba mixture in the capsules ebe boost you energy ebe mo hoden papa obi a ukotodwe kra ya wo no ma within 1 hour na ukotodwe na ya ni nyina akọ ebe ma wa hoden no kwasem na me ka cho so se me body ne ukọ market akopibi na to nanom ne ne ochina ene ade chie wo so ubela me kasa kra ma me kasa wo na abedi ho danse ama ne pafofra akoto kopa agan heba mixture in the capsules ni bi ebe bo papa misro and that so kra na ye nyan de ye nonom eni ne ye hwehwea ne enuane a ye die ye lifestyle ku ye nche yare no frema na efiri ba bia de ba I don't know but ye lifestyle kwa ye first we didi nuane ahodo ye die ene ne man no e ha adwen pa ene ti be sure asempetia kope agan heba mixture ene ne capsules na no wo ye driver no pe wuti pa agan ni binom wo ye taxi driver wo ye chocho da ba nom bi mate for na mode energy drink adane mo beverage anope bia mode ye tea na mode modi di bread na modi di meat pie no mesremo
Minim so pa ahoden aye adwuma for the day. Pa gan obenu magan ade be chi no obenya ahoden na ode aye adwuma. Asempe ti abra panyi ye de be si adom na sa me so so no. Na me show so pedodo atu a bia wo pharmacy shop bi or baby a wotie misisi a and as a licensed chemical shop and a herbal shop kuma bia me show called Repage Ventures or Kanshi Drug Lane. Repage or no na yama ne do so ponu so onton okọ obenya dodo na to abeton mo so amoton bi dada mo kwa na ma fa boss mienu ni miensa enche na asa na mesre mo eya mo increase na nkrofo the complaints ba ena me ba ya manya bi ena mo se me nkocha na ma ba pedodo na wonim se yeto enti so tododo na ton. Apart from that baby abobere bia bisasa opa gan heba mixture ene ne capsules obenya bia to aba beton na no so tie sika brɛ na esa nkrofo so yare ya numbers ne 0244 718557 0244 718557 and 0241 604 702 0241 604 702 and 0500 888890 0500 888890 number me say nyina wo frɛ ya baby a wote yanka na wo hwɛ ye free bia no baby a wo bia no wo de frɛ eduro na twapo ekɔ abrochire ekɔ a lot of places nti wontimi ntena Ghana ha e ma ye nkonjaw enti frɛ na ye monkomo ya boy ma me da se papa ana pe wa ma ya bonkomo ye papa na de se mema no ya beje 3 points again heba me shane ne capsules bebo ya papa ya friend ya boy ma if again asra ya na fe ya na di nkomo na fiada na pay 32 minutes after 8 a.m. You're coming up next on the show at the Kanawuba and if you're the Kanawu eba the air cost one patema wote brona wote so no and if you're done pay you're the Kanawu you're the ba Kanawu yeah chayadin that's all pay the Kanawu ya de ba ishaba kojo samebi atanse kojo anapay ukanawu ye ni bere kura ukanawu maminti wana pay Black or Amenas na yemfanchi mo de me tie for na promote free chichi ne benche ye bio na yemo makwaba mfra Kanawu dwumadi ne so Black obra me Kanawu no ye me pese me ne Ghana fu suade anopay na yetwe ye mpenifu adwen esi bibi so ewo manyim anapay me Kanawu ne eyade ba akopɛ na me ka ho asem mejine mu wo Oh my Ghana, aso ye hwe se ya kwan so kosekwese dwumadie esomra enye adwuma ena afei MTTD oh my Ghana posifo a wono mo hwe ehuni se oh my Ghana hyenkafo ene apasinyafo obi ofa kwan bia so kwantempon ahodo o mayimu so no odi mra so no makakache o maso ene na migina na ye hwe bibi emfanfa the legal basis for the ban of tricycle on our highways. Yeba din komo kakra na ye de afa oman ya kwantempon ahodo a wo man Ghana mu a yema tricycle bobo ya ene mfidi ahodo bi a emra ma ho kwan se fa so ene enam so na oman Ghana wo mra emra no tirem pefe se tricycles aye fere sa bobo ya na sa pragya ehu nya se si wo man Ghana yen highways ye ka highways a kwantempon ekwan ya da ho a efiri achim water emfa kaso akwan ya na mu saa besen edi twam okotema highway pragya
aboboya ehu hia se won mo faso oman ne mra etiasa efri nkran ebetwam achem wata kwan pokuase ekokumase efri Accra eko takrade kwantimpon Cape Coast mankasi mu kwan ya kwa kwata kwan efri kumase eko tamale efri kumase eko sunyan ya kwan ya hoto a eya akese ya kwantimpon ebi efri Accra eko ho efri Accra eko ebia kofoludua Eastern Region akwa ye fa ne say highways no oman mre kire mu say e my tricycle aboboya anasa pragya emfa kwantempon no so ma mentwi wadwen se ade bi so oman Ghana ye mra no ye wo road traffic regulations 2012 RI 2180 regulation 128 e kire mu say ma men kan se de wa kotu no brofo no state regulation 128 1 to 4 prohibition of tricycles or tricycle for commercial purposes. NTLI 128 section 1 say omana yetimu no aboboya ye man ho kwan say onfa mfa nipa anyisika pragya omana mra ema ho kwan say yen license no enhu hia say ye man commercial license. Say yen license man no onfa mfa nipa ntenam anyisika for commercial purposes. Ya kase commercial ade ye adwuma agisika ene kan say commercial purposes wusi udan na nkwa na odema enye for commercial wo de han pe abeye commercial purposes. Enti yankuyanim licensing authority shall not the licensing authority shall not register a motorcycle or tricycle to carry fair payment passenger. Then ane awotem no ntie ne ye Ghana mla ho asem ne ye kan. The licensing authority shall not register a motorcycle or tricycle to carry a fair payment or paying passenger. What kind 128 cross 2 na section 2 no? Or say a person shall not use or permit a motorcycle or tricycle over which that person exercises control to be used for commercial purposes except for career or delivery services. And it's over to me a use motorbike e dia for ya kwantempon so. Ubetimi a use pragya aboboya afa Ghana kwantempon so a. Aje so de kwa akoye delivery umva mfa nipa wo manyim. Ghana mra no no. Enya me na mahyehe. Emra hwe ya kwan so ehun hyehye nie. Ufa motorbike untumi mfa nipa emtra so nyini sika. Pragya omane mra kyeretse mfa nipa enyini sika. Aboboya mfa nipa enyini sika ne mo betum de ya delivery. Wo dia fo bibi e de ko baabi wafo bi niama e de ko baabi. Enu mpo enya ya kwantempon no so akwantempon no so de woni ho kwan se obesi so. Omane mle na ekan. The National Road Safety Authority NRSA has repeatedly reiterated that under this law operation of tricycles remains illegal. Ebreko medafo ye kan ko akire brain omane wamra say aboboya tricycle motorbike enwu ni hu kwan say ye man kwan emani si ya kwan so DVL empenifo no some register aboboya tricycle pragya hyehyɛ ben ena omoye aso ne gisika ne hiana nkuto ana say omutumi ne omokwan hyehyɛ say wo hyen wuntumi mfa nkoye commercial. Now, National Road Safety Authority mpenifo no nso. Omadwuma ne saying. What omadwuma ne saying? Let me tell you something. They got a point original directives and assembly bylaws for enforcement AC Wankra. To enforce LI 2180, the Greater Accra Regional Coordinating Council in 2021 banned tricycle from highways and the principal streets, including the Greater Accra Tema motorway. 2021 and enkra empenifo hye say high street ne kire say wo hwe ye nkura kese ni mu na ekwan na ya kese na ka afa mu no pon no sa moto ne pragya ne ade ne kramo bia mfam akosi sen andra enkranhye si ye ewo dwontai pokuase ofanko bari ahoi eya bobo ya ene kofa nkwanhye yi bae
me be adwuma yen atomic down run about waka de anka bobo ya oso ball anka ye to twene ba bi kura me nam ka kire bobo ya ehe nka ya to atwene na ana no mapon mi kofie wo tra transition edu mekom ese wo kọ atomic police station ho no mu opening na pragiafo yi abobo yai agi kwanya boso na ka anko ne bi ma no mu na ne nem basabasasa ena ko kumase a ahre ho ena wo kọ domi go to domi and see pragia and number bia go to domi na ko hesa de pragia and nam kwantempon so go to kumase de atan mesu du kumase ahre be ho pragia sa ne nam ka se ntamani adia National Road Safety Authority mpenifo nim ene say yam publish nkrata amna bonten say Ghana for say ne wuye first quarter second quarter eni pa say ne wuye first quarter second quarter mutumi tnas hwehwem ehu ne say ade say ne si yansan kwanhia ne ba ye hu a de ne ye fa ho Ghana man peni kire say ene okada ba samra no ema okada fo atwa fam e wo manyim o man hyehyeye some say samra now asat na me no kase oban nyintumu enti adenti ne yedi motorbike e fa ni pages ka wo Ghana e wo mra o man nim na tia yade pragia e fa ni panam highways so wo Ghana ha egisika e wo mra o man nim na tia media maka ade akum Ghana ni pani bi amfa ho last time I said it here and I will still say it so mo nim samra ne yekohye ne yemfa anya adwuma mo man yangu parliament Mumanyangu parliament ni free honom no bi anya mrahye ne anya se yede Ghana sika etua parliamentarian sika ne be wie nem la be hyere yemfa anya adwuma blako be ma no si mesre ye mpanimfo mani abere pa na meka sei Ghana fo ewu nam kwanhia ho ya wo man ne wo mra adentina MTT di mpanimfo gina kwa ho a they are interested in taking money than some men ensure any pan safety. National Road Safety Authority they are aware say ehun nya sa pragia fa kwantempon so motorbike fa kwantempon so de na mo ya fa ho o ma feli o men na NRSA o mun so mutrase in shame MTT di fo so mun so mutrase na magum ho anim ase o men say ye gwamra na mra mo hwema mra ne ya adwuma yakopon be bisa mu nyina e woni pa egu no mogya no be bisa free mu nchen right kodo me da ase anope wo de kana wo ba kofi quick one na fe ma minti wo sanse ne ye de bre ni nyina e ma etiefo no ma minti wo kana wo anope Hitman me kana wo na simple me gina ye transport system okrum ha say very 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 poor to de bia esa apena say me hu de wa men kano na ma enyo bi kasetia as drivers ni bi enwene yes drivers ni bi enwene me ma Michael video bi ombo mayen hwade me bu 2 videos baako driver baako efuwele ne tanko bibi ofuwele fa on fan to Facebook no bi amra mehwe. Okay, so Michael ma you hear video no quick one that sounds it's answer na the time very 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 bad. Okay, so okocha ma hear video no very very bad. Okay, so video na that so no wo me bi okwabra ne fuwele ne tank fa wo me bi okwabra ne fuwele ne tank fa. We are serious. Wasan for passengers egu car ni mu. Wasan for passengers egu car ni mu. And under the comment section, obi say, and you people are still in the car. Very shocking. And it's sad how our Chroma say like your transport system here poor. And the drivers need be so ne. Wow, can you also so over speeding? Any unnecessary overtaking. Ni gears across the Sankrampa is a problem. Ni gears or the Sankrampa a problem. But otiaswa who I bit me can't me come to me show me driver for fra or no free or no aqua boy and I'm because show me guaba. Yes, ukoshow me guaba. And then no ADBC ewo Kwame Nkrumah circle. Kwame Nkrumah circle. Video no Michael the better so. Long vehicle Hitman. Once a long vehicle be our limiter and also loadi eniama drew. Cause kwanya wonam so na yeden abakoto bridge. Video na da so no. Obakoto bridge. Enti na broni nyansem no otena se ye car no. E no ye car. E na constructor set na se nyansem no. E no mu say no. Long vehicle cars limit nie.
into what topping yamakra punebiana what topping yamakra na kakre baby a 1 inch bi into ye bridge na ye mbru da 1 inch na buru we no so baby bini de debi obel lodi ka na mana broso ne wako kawo overpass bi ase anase overhead bi ase. Why are we so like I don't know yen yusu ya adwene kran kakra as a country that we are living in nipa ni mu bi eti krom ase ya as a sebe nyansa de ebi ni omutrimu ka no long vehicle na akoka no ena nipa yanvanze nipa wo de ne niama akọ supply ama no sisi a obi a ne niama gu top bia no wabokegu ye kan waboka o cause eniama ni top ones ni nyina provisions obi provisions emu gare emu milo ni nyina asai ama mu yi bigu mu yi gu ni nyina so ebi ho tete ni nyina ye ka mo pede ama nipa no ada wonkwa na peska okroma nkwa na awo long vehicle nkwa na peska okroma udidi kakra na ma yonko so kakra na wa de wadi ulodi a we lodi nu nimse o ka ni ntimi mfa this amount jamo obi fufu so no so lodi aden traffic pan na wo kwam nkuma cycle ne because of this unnecessary ade ani pay ya. Okay, na wo be adwuma na why you late right kwa Coffee me that's papa payema callers no so embre ma frefo no embre ma na pay one so one for one kana wu enfambra about 30 seconds na fe one so waka wo de. Good morning me rame joso right Evans na pay wa prom to say me ada Roma 30 seconds me won sem mienu ni dikan aban bai wo mo ye papa ye ka tema oye refinery esi home fie nwotwe aban bai waye da bia me bo mo abaso na nioma bi cost water ma ha Mira Hitman. Me nua insira o se na offer se ne ebi brighter. One no nkasa. Wo be hwe nioma ma mi se no wokrom ha. E bi ade enu si no enya tema municipal assembly for na na ma won. Permit. O ma ye bi mu kokwa no pa on didibium. NDC mpanimfo mu ne ebi bright enkasa. Nioma e cost water ma ha no eye time. Near to be a comma DVL. Mira Hitman said, road wait a pound 1 day crana. Ubetia panati. Mrs. Yamino Casemicabacon. Road wait be Sunday. Na send them to me and yena Monday me cock. No musi panati. I'm betting in Kaukuma. A groom there was a casa. Normal plate I almost 26 in Yano. What do you call washing days are now? Oko renew lances. It be 1 year. Ubetia ukwa near map tempera. And what I say? Okay. Right, good morning. Good morning, Evangelist BJ Hitman. Dixon Bada Kukano Maminti wanna pay. I mean, I was my Pambo Makis no Mangana. Metana will say, you best say, a Mangana youth. Now, Mangana Fulangan youth. You best say, degree. After me, the dear Jimpen, the friend found a quans will be too kutuka. Sequoia did Jimpen frat and by Waku. Which you can wait you had a but even when our Nanka was us. You do the walk power bano. In the youth in other way, good night, and I'm not young tree, young son, and many what the MP and you were Yaman impen. I would yet you will come to British, shall be a known power for second, but then attempted it. Right, Miss Medasi. Good morning. Hitman. What's to Kano Maminti wanna pay? Hitman. The Kano will say, no calling a good enemy. Madina, a person identifies as your crying again, and yet, me say, Obia Madina, Lagana, Centano, Rosuno, Sabi, Ghana for Penny be the Kogi Sakawadi, and me, and no more yet, street light, oh, Madina, and Adenta, Everton, almost street light, it's nice, street light, and it's at the first, Odudia, Titio, I saw an idea, a from Pata, almost say no, we are somebody to Castle, or to Castle. Right, Meso Medasi and pay. Good morning.
Hitman. Me ba chef Rossay. Good morning, your friend Kid, Mr. Sefi Madina. O kana wo na pay. Kid, me ni ayo kasa wo mo station wo a owie a obi line your friend saying. Kofi. Bra Kofi. Dana se pa drivers are some okay. Me keep private car. Na se onam kwa so na share drivers behavior or kwa so especially a passenger car. Last man I'm St. Peter's. And you miss 6:30 to 7. Hitman, road driver no send a light in you say they want so light. Into me light that me use run me chinodi. Na me say so be hunu o machi no twakwa mu na obona e de asembe ba na me park here. Na me approach na me say master o light way. Asema Ghana kache na me say passengers no kwa wo car no ebe support me no mo be trying to send a light when wo say me ntu car no ko okay right it is a motor car mu na so bibisi a mo kwa na ekita driver no ma teme da say good morning me ma ji bi ewu Asante Zongo wana pe o kana wo ma mintio e fa cho yo me body taw company ani mpawa e sai e ko mi nyina ya se papa sai ka mi aye no omo modi ahwe na onyama ni nye preko na onya fufuro na watakre nta fufuro na watakre ni die aye na susu nya ni brenie tada ni nye ye tie sre na ni die wara ana tusu bi over edi moto asamu yi aye mra hanze se ya makwai na omudi ye djuma ekofa shebe bredi ba ani ya makwai e die authorities oh ya bregu o ya right Asante Zongo ya dase. Good morning. Good morning, Wakona. Me ba chef Rossay. Evem ku ya les kambu. O kana wo ma minti wa no pay. Mbra ya shishewu omaimu. Moto ese ya momu lances som fanye adwuma. Hwe bukya hwe Madina. Eko se moto na kwa mo peso mmaka akwan. Da biya moto na kwa mu ka kunkumo mu. Eso abanya mom lances nobody ye adwuma. Oka ye say ya mom permit so mo ye adwuma. Ndi me concern no. You Abama Obia license on fanya adwuma. Let's state that clear here. Good morning. Good morning, welcome. Me pa chef from Kwabena for saying. Oh, pacho welcome na me won ye na me kwesi. Mami too. Director, me say anope Damasipa. Na ni tie ni say me hu ni say abato especially Ghana and Africa. Ani say abato na nkasa no. Hu nhede ni asa. Because we paying for no the beer anywhere wo a won betumi aye dia bo ma. Because enyo mo boto muska wo ana modi ye o ma mo ko bisia ene ye tax ana modi ye o man no. Hwe insuo tuto ye brakwa na ye nka site oko site ahe ana insuo tu ni yiri fankrofo esi oroman kasa because sanka any wo vision ana site wo mo ye site road masa me say me wo akrama from amata me to akrama because insuo to akam ko kama road no ke bi enu to me right mate me da say good morning Mamani Brakobi. Me ba cho kwam yesa ti say. Yanko padumo. Mami ti o. Ne yakwadwo ne kofi nim abusanfo no obi ahon ye de. Obi ahon ye mami ti o kana wo na pe. Yo, me kana wo ni say person bisa say. O say attorney general ayi ohoi ofa atampiga o say ayi obi anu wajano. Obi a wode oman ne ka banga da no de no court o so chase kan no. On Obia ni pada 7 years say Obia no wajano according to including woman we na me bisa say scan no dia ya no dia che om no mun kofiri na ye NDC for dia na Ghana for dia okay o mun yima no obi chaso kwam say ya da se echi pram fo nyina good morning eja power me ba che ye ho ye fro say o fieta makasino o kana wo na pe ma ni ti o you me how ni say another accident you see no na ma ba ni ye aboboya ba pass
years ago, it is a woman say, Abobo Yabia, no, it is a motorway, and a highway. A pine and phone share my ma, a yet a mam ran me at the Siana oh my die. General Quafi Nipa, and Timmy Passa, maybe some pen of phone say, and to walk up, one was Abobo Ya across so. Ma Nipa by 12 or 30 and one April plans by 11 or 12 no. Pese one aso ti se one hu bi da na master me name. Right here Chiata Casino phone na ofie. Good morning. Good morning, boss. Me ba che for saying. I'm really go. Eko ma ne so na minti o kana wana pay. Right. Me pa cho me master me na say anope ishanka your brother Sammy B. You know, we need such people in our system because if someone talking about the road system, no, I think it's a very fantastic. You know, and the problem back say, Fred say, Minister, Education Minister Haruna Idris, that system or no person according to no say or person called the approach or not only two syllables. Already we have Islamic schools already. So, Mr. Reno, or President Kolana Gatamunu syllables and a dos mom. Almost find it more difficult. It's a Mr. Rena, allowed to first Islamic schools. Wow, person just go there and learn your Arabic, whatever. Okay. Mr. Rena. Right. Mate, yeah, that's a papa. Good morning. Good morning, Mrs. Minta, and a pale kind of woman into you. Bako bra me kan wo ya cheni mu ache na madam asista mama kwenda. Kanina. Bako bra he kan ya fane sen Ghana accident we be ba esi no. Ni nyina ye kwan ko asebe ye nam so. Na twese kwan dem first ame ni krom kwan dem e free akọ Manchester na dem. Na wo 3 hours, o tena to man ni 3 hours ni we do Manchester na we siko. Ba so wo prepare mu na wo ko Manchester ma. Ubetime the best 2 hours, 7 hours, now to say now for finding it. First, I say, to temper the out. If you shall drive in here, the cars are to the poor so. The cars are to the petrol so. No, number clients, so now when him say, Jerry will come the 3 hours in airport. Let us say, a client stay to the fence and ready 1 hours. And if you another double, if you have ever overtaking, driving rough road, no coaching any people, no come nipper. If you have a gun and penny for, you have some mistakes. Ghana mind ye ya wowa omu ye mobo na ya kwan ahodo no omu ye so adwuma because after the baby isi na ye entama da be se pe no ma akọ no ma mufu well so na ade atete because we na ga so okoto ye no o tiri fa kwa enkwa ye ode be kwa no san so the clouds atoto so si estre omu ye mobo no mu ye kwan na ma na nipa ewu pa yestre wo. Right, Mrs. Minta, yeah, that's it. Final caller na for you fancy. Good morning. Yeah, good morning. Badger for us, eh? But only a commander on your assignment. Mammy too. Oh, that one now. And now you were seeing and I'm more about of Uncle Barrier accident, you know. My father in your point answer, you do see you doing, I'm sure. That one now, I will hope. It's in the row, Nako by an Obia say, a Yabobo Yano, and a man accident in the buyer. He decided. It is Aboboya and Emma accident nearby, and I say, and who finds Aboboya and a fire highway in Swa. Fine Ben Suna, fine Ben Enna, Ya Crazy Yama, Aboboya, motor for any bicycle for our men who are okay, right. But made us say, very final caller. Then we wrap up this morning on the biggest breakfast show. Good morning. Good morning, Mr. Hitman, Mark Cassandra. Mark Cassandra, Mammy too. And then me can't walk back who say, a person mean bisa say, Sikana. Oforia tans we dino eyeni sika na Ghana sika se Ghana sika ye po mu champani focha omu ko jimbra na shama ye kwanyi na anye no mu fa siesie maye me so me hawo no yo Mama Cassandra ye da se abusu ye ntumi enfa calls ni bi me san se ebre ane ye didu dwuman wo se dwumadi foforo so eba so wo deal 106.9 kwajo ye ko ye black obra ye na netifo asibio na ye nkase nyame nhira wonom e de ye kan nyina ne se ye ntan pani bia okrum a na menu adesmo na bisa se abobo yafo ne fine se wo fa highways ahodo na especially wo fa pokuasi kwan ye kokumasi ye wo outer lane baby a bus stop wo no wo betumi afa ho bi na mo se overhead ne top ya car si dimirika nam so ko na dim
Oman Meratia, and even that highway no crown pony your mouth quine, se fem. Entino. Menim the India Yatanaswa, Yamaya Hokwama diwi, a kumanipa day in day out. They be a mecase. Problems are your yen accident is ya kwansu kumanipa, a fibia first quarter, yen say, second quarter yen say, ye who ye a kabume yen say no. A yenimpa bia to me kita one man shanya wajuma, and a dinquention, maybe a mecasabe. So any party fee, Ness anybody if you know your bad time I won't no. Now when the woman has no Janus or Bepro. But you have the brabra bossy not to turn a banana mamma, not all man bunny dinner manasso, na brofanning in a bay penny pa into a stony papa cran to on ye. We Janus idea or penny or best say petcher owns him. Eh, son or manity. Biddy my car come back us waka. Until some raya dear shedding pabin say, Hermana, you money dear. O penny, drabbing you and I'm the quantum ponce or no cock. E be margin and opening said you can yet man won't miss over speed ya bet no or you wrong overtaking ya bet no pragia ana working when me so see main road to swear highway ya bet no penny once so problem in ye but officers be ko obegini sika no waja no watwa fam and next year positive phone be need that best negotiations ya chewa tale omudi ano ana o magi sika o ka yesi yeboa enso da bia koto o kwan so omo ye negotiations wa che no wabo pride aba obe pra no mate so one na dia no watwa. And they are aware of what I'm saying. Womanim. I want to make can't just say you can yaboa. Yen womanim. Sana ekoso wa manyi mu a. Enti e besere. Emla na ye de hye nipa bi nsem se mo na. Mo hwe ba ne nya adwuma ma yen. Sa mo ya ne sa de ye kan ya tu betwa ma yen nyina ho aye den. Ato ye nte sa de ya openi. E beka sa se na be sa akwa aba asan betena aka ho asem. Okay. Me ko no me de awode ma me wo fa ase we no na masoso. Dedi kan akwa de ma Madam Mary Bamen ene Yankopon de afe baako aka no fie ho na oye teacher ni ewo manso mem Methodist school na yana musi na oton kra wo santimante mu fuli boaten ana wo kirim se na de nyina na dofo ntene hu jai Madam Mary Bamen a wo ye teacher ni wo manso mem Methodist school Samuel fuli boaten se yanka nkyerɛw Yankopon hyira wai na onye okese oma wani suade hu nemra mum ade kyerɛ no omie wadwene mu na wabra bontumi imparte e school mofra no yamisha opinu a woda no onye ne sron kuma ho fedua wudin de Madam Mary Bamen a wo kyerɛ ade wo Mansumem Methodist school yamisha opinu a woda no onye ne sron ko na kura no ekode ama nana day ene ne Yakopon de afa baako aka amfie hom enti Yakopon hyira opa senior na ompagya wo fra atomu enko atomu enkwatenten onyini kyerɛ mu ode ene ne dua yi wabusua ne nyinaa Esre Edemane Kasa na dai an executive member at the House of Deal fan club. Now we if na do fon chain in the entire House of membership House of Deal membership ni nyina kyerem sene. Yakopon de afa baako aka mebra pani na dai afi ho de a. Ya menhia no mpagya ne fra do mu kwadum kwa tenten no nyine kyerɛ enene the entire membership of House of Deal fan club no wode mu nyina esre ede ama no. Bra ko bra. Fancy. Coffee ya kwa quick one. Hitman. Yeah, kona me de happy birthday kesiye pa be kwama nana Kofi Foku. Oh Foku. Foku pictures na to so. Pictures na o. Lumba wo fast. Deal wo fast. Ai. Oye heavy pa. Nyankopon ya ne kesiye no nyini mfi adom kwa adom na nia edane ne subia wa asase we subia Nyankopon ma ne mbrem mano Foku na Landenburg no idea wo fast 05 na so body defense ama Lumba body defense and happy birthday and come Foku Lumba wo fast Anidaso Wɔhɔ team ni na yeah we show happy birthday na Hitman and obesi form ana there be means form and no see form Mr. Shrohankwa o se Shrohankwa ndu ene onni hwe there be I don't know fast ara na catch ade pena se endra wo shebo a wondi so wo shebo catch Kofi catch na me be na den krama me say men kan dro se mensuro there be mensuro there be sa fear not no catch na fear not for I am with you there be catch so free bible catch na swonjai and Friday obesi form okay see obesi form nana we dey etia o and Friday there
I call a long weekend there. Nana be see form. Right. Nana de ejinidi. TFC. Right, me that's a papa. Now let me say congratulations and come out. Olivia, Efia Adepa Awute, elections of course so ewa Ablekuma West constituency no. You are the youth organizer elect. Efia Adepa Awute, Olivia Efia Adepa Awute, AK Woman King, Ablekuma West constituency youth organizer elect. So you can say congratulations and come out. Olivia Efia Adepa Awute, congratulations for your new position, youth organizer elect for Ablekuma West constituency. So Efia Adepa, nyankopon inshallah no onya okese papa. Ebraso e wase yekọ na yekọ 1212 and Efia da. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can see, I'm coming sure about Kwajo maybe executive producer. Michael So, Coacher, Ofiera, Melon, Kofi Taylor, DJ Mario, or Samuel Kwajo Kwazigibi, and Koswahima, and a team from Hitman. Good morning. Enjoy the rest of our programs. When you say prayer, will be my and a DLFM my food. We can hear we you'll be I know you're very, very careful. Good morning.